Say dear, Nhyira FM, Ewiase Ghana, Ewiase Fanaba Bia, Tower Bubuano, and found a Biawo, Yedin Besi Bia, and Manu phone so. Nhyira over testy NF, Ako 8787, Yaveto 15 pesos per Udem, near Kosubia, Yedbem Manu phone so. See a good Yamunsem, a Jed Yamunsem, and Niji Yamunsem, and I knew Subiano, Yedibro Sumpra, Nhyira FM, and what day? Say dear, Nhyira FM, Ewiase Ghana, Ewiase Fanaba Bia, Tower Bubuano, and found a Biawo, Yedin Besi Bia, and Manu phone so. Nhyira over testy NF, Ako 8787, Yaveto 15 pesos per Udem, near Kosubia, Yedbem Manu phone so. See a good Yamunsem, a Jed Yamunsem, and Niji Yamunsem, and I knew Subiano, Yedibro Sumpra, Nhyira FM, and what day? Na yare na coming perfume ni aya hu yare kra bofo ni ya omuhu ana mo yesa me Africa na me ba Ghana to me ba yeso be hu prophet the bana so ye o ma me Roma yare ni nyina koi na me yesa me sa koye adwuma me hu perfume na se yare ni sa e ba be bo me na me ba ye to me ba ye no na otwe ba ko pepepepepe duro de ma me che se sugar ane it is a stroke. Me yare na ko do bebre because no adroni na wo pepe me ba na che say I take off from cry che say wa bra adroni nti ase so a che say me hu dia me nka na me hu dia me nti prophet there so tenen ka da bia wo bia tutumika na bra na so ye na ojerefa hu dia be yo dia ba first na me do to your friend say adroni so no say me ma obra say ebra ni du abla no cre but o kwa na we ye say na yale for pe no na o kwate da say wo ye nti na ma yale ni say na esiti na ase ntu nwie na ese etu ase but ono so kwa no o say so ade ko chinchini kakra me ko chinchini ni sa ko ba vi card kra de bube se sister kra hey anuti na me wa hena na ni siti Agya Wusu mamponkontonchi de hye tamra wo buo hia kuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mampon de hye o ni bie danfo ye dan bramo da Gong mebi nko live on Nyansa for South so Nhyira 104.5 FM utie Ewiase Mu Nsem eye sunsun so modern headquarters eye nsem dosopo ahimfie live our Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube Nhyira TV live on radio so Nhyira 104.5 FM media Agya Wusu mamponkontonchi aboe hia kumana na wakesi betuba Gong jatalinie ani agusutiem samon trente radio kwan kevia probi tenko so hene krobisu man hene ochikrom niko cobra assemblyman aikrado and after Brantia Friday okache Ewiase Mu so fumigation breakum number 1 ya kwasibu afo azu aikrado metipe Michael manim tintin so Brantia fan Don Richie on the Facebook live producer Nigel Ampofu eta mechi na prakope ntiwa mfana nanso so betime chadwan enche ogorobeniti na ni enche fisame ikosi se yabo no ndiwe so nkonya so ama kwasibu afo no ankasa abeto aso ense go apaso no part 1 na ebe otu ya wo jeme ense tebia waka mo Ewiase mate so ye fumigation wusie kumu ho anum diebe eya abrahosem ntenyi na beka bom na nwumre enanyumre wo enanyumre pese momodia na mkache mpanifo na pamodia ti obia kakra o na mami apedi etimi yema no asa ya abrahosem part 1 enebe hambani ni ofuna umsebenzi madoda hambani ni ofuna umsebenzi madoda madoda
Just summit in na fe yemfa part 1 animuntua Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM yewo Kumasi top high baby empani ofa na akatagono ho na be hwen ene anwumre na dandan nyina betuma ba enya be business enu mu akwaba Agya na on te say patro Yesu adum yo me patro wudin patro me de vaida chire mami vaida chire edin fie say patro 47 na menya na September enfi aduanan enso mesembusa okrom ne he patro me free asenfosu anu no mo yesay patro ne anu ye won machire ba na wu be 8 years ni ema say na mema say patro ema no ye emema me yenu na de aka ne ye ma wan so awo say patro ma wo insia by we nko na gina ba ko insia we nko na gina wadi mfie say patro 7 years bema patro ai oh okay aduma be na ye mama patro na me pamade na be 83 ni me accident na we no so ne ye operation nti sese ya me ye ya na eha menti eno no me ja enti sue na me start say me ton no ekwan ho na enkoda ba ko nsia okay nyina se nyina de na so papa wo he patro first one no na be ma no wo Germany nti me ni say true nti enjina no ni mentem etete ena me beka we papa so no nsa no we no so pasa we na to so be enai na no so we ni gina ti ni 3 days ye mo operation ni 3 days na ne papa no so di free nti me yankwasra na bi wo asenfosu we secondary school no mo de kura no nti oba ni patro han oh okay ne patro o worry patro fitting ho de akran papa free me fa ba ma bi abi besina ye kasai o kasa nyina sa o tini supo hino eno adan ta enye Kristo asha me de du adin mame adin ta adin du baby a me hwa kwala ya ni ma de du baby na me bontom yam se metna wiase ba me fa bible na se me hwema na me to akura ya me se otia me tia simple na du baby a te say na ta meje ono so ti da de mame ho chire me da ade o chire mu say freja me de ton insuo no ba ayewe asay moto na say ti last week ni na me yes me de my desire de ba betu manum na kwale papa no so blood yas ni say na esay na say na senti pa ko be 2 months na betna asokwa Pentecost prayer camp ho edampon na those days me waiting ho nti me friend no yes say me metna ho tumbedi ho be 7 months ni mo no me so be operation no obi eje me wo asante mampon nti ye operation wie no na me di fi ha ko fusu na kran papa to yase no so na ye ba me ko na busuafo if afa bibia ADV ni teachers credit union ne offense snit bibia ma makwala ipimpo ti ne mu odin ma me ti ho no na eche me bontom yam na obi ye ma do ye be 8 million am de be ye some de pam abaha totana me bontom yam ma hwe ne ya me wo agya kola no na me de be pe dan wo emedma timpacho ho na me ti am de ba nti akra if I say yam operation no kra no na ne so wa ne biale akra ma me timpacho masam no this day de mama pa to minya du baby a de be di mpo no gale da de baby a de mama emotu na me na twa so 2 hours na hon kronkron nya na me ti do am si hwa na da de mama eno uko asori ben patro na me commented this na say I dem house of power na me dem ho akoshim di ekoso nyina wo bo sofa mane asori empany fo munim dan patro fo so de na omunim ba ha de me ba han be 1 year na mo me onya nko asori bia ma start nti oba ne akode oti ye nchen we na tosun sia ba wona na o ka chere se ya dum egina na ne papa no so ebra free mu busuafo afa bibia oyo ho de patro ma me kototo ne ma ye say situation ni si akra na ya na say nti ono so ni ba
no ko 50 or ko 60 nti nyame adom na sanko osuye ya osuye me na ka odi afrem abaye me ho ade nti me free ha mampon ha me ko na omafa bibia da bibia ma nya pipa amakole ebra papa ne free money ne ma those days o ma me ko toto ne ma be 20 million o yi ya nyine ko to ne ma ye de yo ba ho ade bibia ma fa ma to se me eden na me se Yesu na eden na me na ko mo pa me ayi me free ho che boni be no aye da omo chira honhom afam omo kwa sole ba we papa nkwa na ne kwa sole nti sa na de ko ye dadi nti on na wo ma mu nsia ba ko pe ne gina patwa ono no patwa Germany ni de no de essay nti ono no de na nai ba we na gina nti ebra ka so mfa japade na sa me na nyankopon asio no owo patwa abla japade no Pasa ya operation ni 3 days na papa ne di free mu. Wasin fosu. Intimate me na baby anam gina na intimate me ankokora ne bi. Me free ha me call ye no. Na say o ma fa bi. Sama no wo. Pato no ma wo. Na nya me aso me o ma ye operation wa. Me free ha ko. Ti ayi no ko bi. Pato me ankokora ne bi mpo. Ande no want me anko. Da na de ma ye no. Na den. Tese ye se kan kan. Pato ayi mo. Anse da ko da ye ba wi ase. Pato ayi. Enti o free no edisansa o ko akoyo bia pa no ene koto ye dan pa so be 3 months die minyan ti ajapade de no mfa dan pa so dem mu niema ne ni fie o masi fie a wasi kura no de gusu kura tumi esi fisia kan na ye by bibia dem bibia woni dia de e pa so no mema mi no na tiri baba ma na di ade to ko no nimi na ko din komo me di asam ne ko dan ko se empo una ko anya ho ade nka ko den chefa de nkom fama no na mo no su kura pontina me de kaka ne bla no ensa enso no ohia me o ka tem so be yi dan no ba kwakujai e de amakwala no ohia me a chechiro ohia me no me e ko ho so ko ho ntokwa sen da o so ni mi ni asem bia bi adan no ni asem dan pa cho no na asa da musu mabrenyi san no ti akora ne hia me ti na me say ne court ni metwa so nti asem no kroma mfre ana wan fa kokko pa mo friend register ne de ono last me friend no bi sam say ti omo maye omo ye san ko mbaka asem no efie islam maye o ma say de na me say da bi omo ma akora ne pimpo omusia omuntu menya ho bibia dan pa cho mo ma ne hwe besi na ye kasa dan pa cho nti ufi asin fosu na obetra kuma se ha dan pa cho wanti na betra dan pa cho me ana me obi je ma doye na me de ba high dan 8 million e wo medima nti aka bi kura yesa me de Sofie ni wura so de fie ni wura no ono so de Emmanuel ti so wa consider me okay no more biti no man be biti ese o diskan ko high dan ko be na fa so didi dan pa cho na edin ma me na me ton su by fridge na say c'est edin fridge ya say come na fa so didi dan pa cho edin mi free na bi ha o ma na so bi ma doye kakra na edin o ko free den da bi ha aduane Say malaria fever wadura ni nyadua Herbal Mixture frɛ 0270417669 Say dear, Nhyira FM, Edin Yesi Ogana, Ewiase Mu Bia, to Bubuano, and phone baby hour, Yedin Yubesi Bia, I'm Manu phone so. Nhyira so test NF, Ako 8787, Yaveto 15 pesos per Udem, near Kwasu Bia, Yedbem Manu phone so. See a good Yamunsem, a dread Yamunsem, and Niji Yamunsem, and I knew Subiano, Yedibro Sumpra, Nhyira FM, and what day? The American chair will be a OTM bia say ya wasem. Dear, on fan for baby, Sir Prophet Joseph Mensa, Nyanko Poy na Maye. On no one family. Na meneni that's when you will be a muse. Me cry for a chile me pa. Sir, what me a canwabla, Nedro Craya, near ye costo say, say no crack son hospital ne share you. And so 2 pounds no share no. Sanya no crest and ask them no can abema.
enke yakwaje hospital aduro no nya de senke betimi ama manyinsen entimi da misro obi bia wo tie me say ya wo asem de onfa ba bia say prophet Joseph Mensa ho na wo ba nya me ba na koma so ade ama no ma me we de da ase we de ahwefo contemporary na dance no approach ma me na tuo wa wo he na fu a enye obi na beka enye se we bia me enye obi na beka na fu na bo Inti prophet Joseph Mensa no ntu futuro ngu ni peni me bible na ya friend akwapa no kwafo eburo ni fita na de ma inti entwantro sa wo de awo problem ba na me kire sa awo no hwe ma me ha ne firi a mama akoma yiyim na ye wo awie mu inti na me kire wo sa me kire mara mi so onko me ma na dro e no kwa na ye me nwanwan no se me be no bebre sam ha wanti man kire me se kotowe man kire se koto oil me se so for me ntose was there bi ko if you be ma no utose a enye yi ma sa ampan so ko ya kikiki ko mko ya doctor check ya doctor mu se eye no kra doctor man ndro 2 months pepe so for the one say 2 months now the to so no 2 months ni pepe se man no se me hwe the bible ni kira me se ukunya dro ya say 2 months mutumi fa no kra pa o kan ni nyina wa ha enti ma me papa utie me ndada obi a ba me ba ye no enye se bia me ba because of me am hunti me ba se me ba boa the whole world enti wo bia ya wo asem aye o problem no mbundu engu asom na ye kanfo bia afro na ye kanfo achacha eye wo a na ope wi ye Acho dan wo emedma timpacho hona meti amede ba nti akra e friend say em operation no kra no na ne so wa ne biale akra ma me timpacho masam no no this day dey ma me pa timinya baby ade be di mpo no gale da de baby ade ma me emotu na me na to aso 2 hours na hon kronkron nya na me ti do am si hwa na da de ma me eno ko asori ben pacho na me commented this na say ade me house of power na me de me ho akoshim di ekoso nyina wo bo sofa manie asori empani fo munim dan pacho fo su de na omunim ba ha de me ba han ba ye 1 year na me wo me onya nko asori bia ma start nti oba ni akoda yote ye nchen we na tosun sia wa wona o ka sha se ya adum agina na ne papa na ebra o free mu abusuafo afa bibia oyo ho de pacho ma no ko toto kasi brituba kwa me Gong chatare nie mami mamu ensia ba ko bene gina ye e ma no afena operation ba ko en ho de mon check phone mon check mami tuba no me kasi mami mamu ensia e ma na free asinfo su ne important o film no abusuafo chemo fa japade ni nyina mamu ensia na ba ko paint mi gina ya ona te nchen fie nso be ma na me betra sentiment mu ase obi na ina dom 8 million amanda etim empo expire anisa e fridge return so ma kola didi ho fridge na say to so strategy for say wa ma se mo mani sika nkoto de ni empo come de na Australia onya ka credit na mum ni fridge na asay ti enya ne muwa onya fridge return so kakra ebebo no komo ayedi no oyonko danoda yamwo nipa ebra otiase enom sama kwa ba papa na fridge no say unya sika na akoto ya kasaguma ko fana mpacha na pacho fridge de na media dada tinesi ba bi na ekofa tinna nka ba ma ne ma no okay
ada ton su kakra na se moto na sei yo na e come ni wasu ko fifre duane pacho bi o ha ya mi ya nam dia komani pakro no dia na ya ko free pacho bi o ha mo no pe mo pa mi so bi o ha ya ni aya kasa gu makro ni di mo ada dia me pepa anti bi o ha by 12 1 2 na bi o ha sana na ya break ma pa duane akoda mo na chine kom if it da be free say no if it da ni say no uti be nyim ni na me ya first o player ka po eti first na ka bo to be so be atete no do akado ho no aden na wo punish akoda isa akoda mfie so bema na o chine kom na akoda nso chine kom for so put na do no aden da nyame disi ya this time kanya diama bibi bezi ana jese aba o group wa fru o da come china ko isa akoda yi adampo so ko prayer camp so ma me nya fasting so na me ko do se me fasting ko pass na bre mini se bia mo jatu bi sa da enti uma akoda nso so mfie nso no so ye akomchine bi o ya pa eno aden ko sibu afo meso ade minim se bia o ye sibu afo meso dun mami na dun mami eno akoda ko school nim se covid-19 di school ye ja daddy also ba kwa classes na ti eno so ka hunti na mpese o ko school die ampa cho no ko ndo aye the classes ndi wa start e wajai na akoda mfie nso na o de komchine sha akoda yi se ne yumi twakru ami aden abusu afo wen acho mama ne papa so afiri na da du ba bia first na me pama de da na ye na me ton so 15 years in the day bad there da abre of your friends say da pa cho di ma oh he pa cho o ye baba no so asemi ya ha me na tifi onyankopon hya no pa na Nhyira no pa ho akwara da mi hu one ne ma me ne na mi hu de me nka ima odi ne eboyi oye boni akebeka papa oye no ho asida na demon na yime Ewiase Mu Nsem so ti ima eso oye baba oh he me fata da am so baba no ofori krum ima nyankopon hya wate me se na ka me fata mpo se metena se ne omfie ne ti so be ba ho first day wanyi na nyi ahinta me o se akwala no ti nti se ono so di ma se ko fifi nuane sa na ya na wonye ska ngotu amu hawadwen da nyame nti omo dia no ahu da pa cho da bi emo papa ne bi ma still kakra na yesu na ye de ni kakra ne bi o so omo chana ko fo chakra na de so kakra na me be why you akomchene de eye emfa ko dai emfasa hanum as de ocean akomfasa de wo touch akola no matedade sanse nyane pe no de ye una ahye ne mane ye akomchene mfie nsu ya rehosem keviat yen kan be bre asise o se mu na onya fridge on case of means can you open fridge na ne moto ekura say ekura na be dom na ma fridge nyama na beton nsu ahwe akoda yi kakra keviat yeti de go ma yen chetifo ni ahwefo nyina na okure ni nyame anim menu abewa ma me kra butu anwumre pa na ebitiye ebizuntiye kra onse de go ya na ebi mu afa adwen bi se jamo mu de omuhu papa ifri mu na nka de odi ade hweye e ma de sefata abofrei ode ma na ka de go minim se nka sa abre sa hu ye hia we nka ami ne ben ko mu mfa mu sa da be ma woni oba ti a watimi asifi aboso efigramu se de otwa no mfoni kire yi teacher asefo so yes graduate mu ya na se ko ba se wa film nenne na bi obeda ya asem de one ne ba ne bedie aya asem be ma no oba foforo ansa na ono wuwe ana wato so oti asen no ka tem se no okọ Augustine no na one tufupra so MP bi ne wafo ase wo na busuafo na amana ankwaje to woni ba fi getting to 60 tu de yemfa ne se ne maye mienu die ntina wo se abofra wi nkade hia no enu po man kwaje no ne de Gong me ka ko wie se de ode ye obi so ye kunani so ye ba ebra ne papa na ne maame afiri mu no ajapade ho no de Gong se aboa na ntwe ni dua nka ne to a wo konfo enu nsam na ahi bia o wo nkyene bo down so beko na de ode ye obi ene ne ma efa ajapade ho no me so obi de bi be ye o de Gong se na o kan bi san se na sofo nte de Gong ma me mfa meet ba kuntu adofo fo se
obi te baabi te se van senka ye wo ya dwusi obetimi afaka nano na okọ asori won kawe de go obekọ akoduru no ayo ho asori dem o de go mesre ukọ asori adawa ama no ye behu se nipa asumasi won ye na esum wa ama eti ekọ ni akọ hwe no ana ekọ hwe na kira kwan de go nya asori bia na wo ye nim o tuon na mom fane se metimi kiri krom we mekọ basre de go asori dem wo nyina obi anime se na manya yeri man ko kan chasa fo makra omo ba da chia because obi ate na ehwe omo a woti kiri krom na nano case ka kro ni bi no afa fo mo ba asori wo atonsu obekọ akodu kra ni apon mama me ka go zisu se wa so dem mo kra no se omo ni mu tuon eti me ka ko wie se ba bia ate awosom no hwe hu sa asafo nim nipa ni mu because ye kwa asori ko bo abusia enya heaven kwadi na de gon ye kwa asori o ye kra ho adwuma no ye nso so ye tutu niam bo mani owo bi se bi mpedi ase bi office rem ufra nwuna fante sehwi enu abetre kumase won kwa asori kro nko bi o enu ne nam ho a won ko ma adwuma nso wo wu ana fe chese abrabo bebo kumase nyina wotimi nya asafo baba akokra se okoja no ne krom akwa mi asie no ne ma mi wu a ono kwa no nam down sa no aduru krom wa mobla me so fa wa safo mano aye wa busia okrobia mu ma me ka wakoma to yam wa misa se bi mpedi asami pe bibia de awudie na se fridge na ope no de minim se Nhyira FM anokra ni nyamianim de go ebre bia anke se ya tu ensem se ya ke ensem be ya mabuso so ya ensem ke be ya mabuso Kristo anam ho na abrante oyare nifra obi so ya bubu we peska obi asese no makodi demom bubu ani no o ka se ade na unya o se o mi peska o se da bi sika ne dweta de mi ni bi demom Kristo di oh Kristo di sorry nananti o se sorry nananti ampa mu a o sorry nanti ti me ka so nkran se hwe at once by force where instant healing yempo dwumadie nyanyamia sen ho ani wonyam e wo abrabom na mi se fridge de de go edu dia de kra mi mantimi amu akra no moto dada de me metimi auto de go nzi ya bi min kasa aye je min oh na ya na wesi meto moto wesi so meto fridge na ki enwie me se ya tre yan sei se ma mi di mu ntiro etiefo ntum a me fridge dada no me se ne bo se acha enkosi efiada de gon dada no kra me ye twa matum acha enkosi fiada me hwa ya ma no mate de gon fridge no me se dada de free sam no enkosi fiada me ye na minim se spiritually hu yasimi hu se obi de fridge no kese li kaliandrobo eurado ye nyame ampa bua no na de aduri de onkoa ene ebuafo de gon medase ese nyankopon ayi akia no nso ebebam nso ampa nkoso nyame difo boafo na nwumre ayi awra husem eno ye nyame ayi isunu be na oh mam eno enkasa so mfata so baba enkasa tie hayen sanipem yenyojo nipa ena mentete nipa ena menyi nipa atem enti enka bida sen fata sen kaweba nipa bia nipa wate na no mekan se nipa se wunya wuya asem bia obiase bia odibika yeso wakani aguso wate ti ma re ohoda bo afon pacho yetio come mama ya mama re ahone first time mama me re aho a kama pa se ade a menye bi da menye bi ne ampo ade a enka makoma wo me wiase a me baaye but me catch him me say oh mancha na so jano manimra jano me ne jano me kuma friends of Kwesi Buafo and with authority ma me friend me say obusa fridge producer so ba ko di hunjuma producer so ko di obusa fridge na me ne kuma friends of Kwesi Buafo fridge na ma me ne pen e beto dia ma no
call baby, but with mommy, sorry, baby, memu go to my God is Kwame me Kwasibuafo me kuma me Friends of Kwasibuafo Foundation fridge na open ne bo te say ne bo te akra be me ne bo ne te say kra na me say ye better man within few days so to open fridge e dey atonsu so betima hweta akra we anya hwe kwa munim me ba nana ya how many years 7 years 7 years 7 years one me ba nyina the same age thank you one me ba nyina the same age Friends of Kwasibuafo Foundation ye better safre nyina ma ye maame ya wotiwe na wo dia state adwuma anya hwe se kwa munim ewiase ye hwe akra we si sabio imagine say metiwe sei ene anadwi misodae bi na ankoya mame na metwe na mse nti temawu ana mafiri mu nti sei na me bana be ya na ba fona nkan be kan be se wo da sama do nyankopon bi oni se wa ko hwe wo ma atiti omukom se de wo do ba kwa me na no me ba na wo do ba na bo bu sei imagine how akra no how passion you are say me ba we say me dono me penasem say de akra we say bi to na be me ya na akra we say bi unni honom say na nipa bet treat sa akra na fa ye tete akona bi akom kra di no e kom di akra but what ase akra we ma kom me ko fifi aduane aso what me didi edu say akra be hwa akra we but unni ho na akra no what ma hwa ti me sre Friends of Kwasibuafo Foundation men kanekese but minim say enne Dorichi baby a day we are sure many akra we ene maame ene Friends of Kwasibuafo Foundation ya fa akra we but Ewiase Mu Nsem ko Mountains no the osani message no in fact say we bibi me see e be hwa akra we mu bi na bibi di cha say the kan on my phone so mo dey have live no be a live Ewiase Mu Nsem so ebi obi o mo bi obeboa aka ho a obetima friend no problem yeah buafo me da say Prophet Joseph Mensa odi for 1000 Ghana cedi odi for aman say Prophet say odi ka de 1000 Ghana cedi to the American ase asema me kan say me French Foundation Kwasibuafo ye be hwa akra we say ama na nyine no odi ka de 1000 Ghana cedis to ase odi for Joseph Mensa Prophet Joseph Mensa osimo ye moni di meteor wo hini kase bi pa osimo ye moni di ase fata senke boni din ose o pese pensa 500 Ghana cedi chara pa me na meji papa nyankopon sha thank you wo hini be do bia fridge ne ese ekukuru be si Ewiase Mu Nsem mo bia enko dem akra be tu silim e de besia se fridge se enko dem be tu silim de besia mo bia problem o ne se unze sometimes yan ka se tie se bi ni bio kwa me bia se fridge ya ya kan kra bia me no mi ni nya bi si dem ayepe but yenya bi but ahwenyi ane maami problem a wonamu no kwame mesre maami to do ontwena komantoniam with God all things are possible and ne but ochina akra we who knows say bi oba be president Kwasibuafo makasa bi na nipa kono ya hwe na besina yehu no maami no oti oboase na onim do ye ni kunu wuja na koda bi say ya koda nyini ya be say 15 years ono mama yensa na ogoro asema areho ne se na dia areho ne se akoda fi school ba obeji aduane nso no awa no otwa manemba obi aka chense fufu no kura sa anso ko sagare fagu nso na beje nkwan na ko na tuesum osususu no aka chense unim fufu di ko maame nnaso ko maame ni no se wa samado na mo fu mauni sa maame we ma domino fi vibe dunum ni ma domino sa besinem da so domino ati mo mfa nchame sanse ayare hosem nyambrasem se otimi kache janka nti se awisia mpo wisia se unim fufu di ko umame enaso wa ufu na nso no so onko sagare mfa nsuo mum emeje nkwan na akoda tuesu mu a unim fufu di
ko ni ne wose wa asamado na akoda naso no osu e wose kura gume ma me no ogoro kacho ade wa kache akoda no so wonim ade wa to ama ne ho a aita akọ dem a ohun se afrafranta ba dem a wose menku na antonkumi ono na wo ho te kan awatimi enku abo na abo ne giraye hoti mo se kam ade o ho se kan mami adie ene ne ba ho eya we yo enen etido bia ya be ma na wo na wo hwe akola na buafu enen na mafom rati a aba ne ye ba no obia wo a opeso hwe ne ba no ne niaje na uni wakola eye free na so sabion ko sabenya do ku free mu a wonna na ma wo se arekwati mi akati me bai edi je semisi di ma akorati die na me bati bi takeme adam na me kodo preko ma bi ke eti bi fakati bi kodo preko na ko fi so de atoso koto mame na makoto ko pewe mame na mako ohun se ne wusi ne enkorati tie na se wo free ho a agoro na ahochi ntima akoda ya konchine koda kitoyi koda kitikiti we ya konchine eba affect na pomden ni ya na edura bia eya mami ade odma wonka se wo pesika bia ko ode obeton nsuo emiri bi ebisi wa ha sofo mi bedru ya no ma ati sadam na wa na wa sadam na yenye satebu na yenye studio kesese na ye no enua bi na etada ho no mi wo ha no mu a na mami bi eden kola mienu aka no de abase onam kageti a okopetwa ba adwuma ye okoya se ne ma mienu ti anyi no oto de ba kokoma children's home no de ba kwa na akoya adwuma na kamu okano ka chini pa kwa ka chini se onko ise fe wokoso peja manso ntoko eja manso on ma eja manso man obi mahunu abuan no bae sika kam botom you as in the man device o sidi pan sahwe na kam sika 11 cedis 11 cedis mami so de pide fesi ayo de mami 10 cedis no kra no me kwa kope ensuo na de kra sa na me fa ko gina sa traffic yi mu so ma tena aka wan so mu ile ko do fie eti woni me yem da kan no to se ya me chata mu no obi bre me fun bi na me twa picture no de twa wo na me tension man ka 1 cd better dem on man wo except ko de me di aka 1 cd pe onya ko ponya bonkuma ofo bo atoko fa ako mo honu ma anja ana togwe ka jira po togwe epie studio togwe epie studio na se mo kan ya ne se oba ya se ne me yi no se obetwa miti na tumi twamiti ana ji obi 50 cedis ana di yi sika me kwa fe na me pe uma na oba ya me 10 cedis ma no na me pe na maniskal bi so oso de ko tonsu wo ahotira ebi wo mu ma na so le be na akọ asole be Ose afi no sha sora se o asi fo sno ko asore ha de afi no sha se nabi wait ka asole mu die mu bi etime bua akrabi eya kafra oya batan de nyame amua no nya botena kola we sei etihwim ekoda esubim ekoda be bia wanya akola kama sei ubohu of ceiling nano ko vibu ache freying no ya regional commander no frey say me hade na kola bo tise ya no che bi ketu abi wona nese no olidi akonfo masa unfa ntumfa su ni da tokura kora ni ba wuamu no akobie from akonfo aba ho no unfa su no ko wache eje ni tena ayi siwo pi ko vibu ache no regional commander na mami amani party ni suo atinisio pa kafra we abu amu frefre we ama homeda ti jamani sabri isu awusu nya agro binim se akwasi bo afa sase okay for Joseph Mensa onu de wodi iskari kwa to wodi 1000 Ghana cedis ato nyamisha no ana se ohene bi su de bi ato okay edi aba mami producer ochina onko busa free onko busa free no
na we say dey aba be fridge no kwa bi e be nya be fa so a e be boa ma de nya fridge no na yen Ewiase Mu Nsemfo mesrama tefo mu ntedi ye yesi Ewiase Mu Nsemfo ye de boa ewo enhyira di mu yen ye be pe kwa ye be boa wo ma so de nya fridge ne dabi ti enu akwara ye mewu a obetimi di akai me se na ye ko akwara ne papa we ka ho bi na ye nyan do ye de boa ye etu de yen kuma a che yam ko bi sa fridge no nenya bi na wo de ton nsuo kakra a bit me emadwuma de enye den e bi ton beko e bi ton toast so ti ase ogani how for me na so akwa no wani jemu akwada na no dogo bi no abo no problem akwati se akwala bi o bi se na ru akwala bi yawo e be hazen oje onfa ho hwe akwala ma yare enye yawo wo yale aba akwala na wo dwe ho no wo ye no se wo fa ho kra no se di agro so ti ase it ma me with the kafra but you man adeba aduma ba ko na menko yebi ashawo de menko ye ko sen de ya bepra me da sipi onyankopon sha ye ntwa hom na simaka kra bia ba ya to so wuti Ewiase Mu Nsem sha 104.5 FM you from Gong. Say malaria fever wadura ni nyadua Herbal Mixture frɛ 0270417669 for Japan ni nyina mamunsia na ba ko penti mi gina ya ona tiencha mfie nso be ma na me betra sentiment mu ase obi na dom 8 million amanda etim empo expire anisa if o se akola nti se ono so di ma se ko fifi nuane sa na ya atwan ba o dia sate adwuma anya hwe na be menkasa nipa bia nipa wate na no mekan se nipa se wonya nwu ya asem bia Ewiase bia odibika yese waka ni aguso wate tima re hoda bo afon pa choyetio come mama ya mama re aho ne first time mama me re aho a kama koma pa se ade a menye bi da menye bi ne ampo ade a enka makoma wo me Ewiase a me baaye but me catch him me say oh man chon na so jano manimra jano me ne jano me kuma friends of Kwesi Buafo and with authority ma me free me say obusa free producer so ba ko di unjuma producer so ko di obusa free me ne me kuma friends of Kwesi Buafo free na ma me ne pen e beto dia man call baby but with oh mama sorry baby me go to my god Kwame me Kwesi Buafo me kuma me ma friends of Kwesi Buafo Foundation fridge na open ne bo te say ne bo te akra be me ne bo ne te say kra na me say ye better man within few days so to open fridge e dey atonsuo so obetima hweta akra we anya hwe kwa munim me ba nana ya how many years 7 years 7 years one me ba nyina the same age thank you one me ba nyina the same age friends of Kwesi Buafo Foundation ye better safre nyina ma ye maame ya watiwe na wo de asate adwuma anya hwe se kwa munim Ewiase yo hwe akra we se sabio imagine say betiwe say ene anadwi misodae bi na ankoya mame na medwen na me say nti te mawu a ana mafiri mu a
Nti sei na me ba na be ya na. Ba fo na nkan be kan. Be se wo da sama do Nyankopɔn bi oni. Imagine hwe wo ma. How titi omukom. Said ya wo do ba ka me na no me ba na wo do ba na bo bu sei. Imagine how akra no how passion you are. Say me ba we say me do no me penasem. Said ya akra we say bi to na be me ya na akra we say bi unni honom. Say na nipa bet treat sa akra no fa. Yeah titi akona bi akom kra diw no. E kom dia akra but what ase akra we ma kom me ko fifi aduane. Aso what me didi. Edu say akra be hwa akra we. But unni ho na akra no what ma hwa no. Ti me sre Friends of Kwesi Boafo Foundation. At 47 na mnya in September. Mfi aduanan enso. Mesem busa. De ma me pa ti mnya. Bu baby ade be di mpo no. Gale da de baby ade. Ade ma me emotu na me na 2 hours. Na hon kronkron nya na meti do am si hwa na tired mama eno ko asori ben pacho na me commented this na say I dem call house of power na me dem ho akoshim di ekoso nyina wo bo sofa mane asori empany for omunim dan pacho for so de na omunim ba ha de me ba han be 1 year na mo me onya nko asori bia ma start nti oba ne akode yote yenchen na tosun sia ba wona o ka sure say na adumegina na ne papa no so free mu busuafo afa bibia oyo ho de pacho ma me kototo ne ma ye say na situation ni si akra na ya na senti ono so ni ba na oko 50 oko 60 nti nyame adum na sanko so ya me na nka o de afrem abaye me ho ade nti me free ha mampon ha me koyo na o ma fa bibia da bibia ma nya pimpa ma kole Ebra papa ne film no. Nema those days o ma me kototo nema be 20 million o yi ya nyine kototo nema e de yo ba ho ade bibia ma fa ma to say me eden na me say Yesu na eden na me no ko mo pa me ayi me firi ho che boni be no aye da omo tira honhom afam omo nkwa sole ba we papa nkwa na ne kwa sole nti sa na de ne koye dadi nti ono na wo ma mu nsia ba ko pe ne gina ya atwa ono no pato Germany ni de no de essay nti ono no de na nai ba we na gina ya nti ebra ka so mfa japade na sa me na Nyankopɔn asio no owo pato abla japade no fa say am operation ni 3 days na papa ne di free mu e wa sinfusu nti mentimi na baby anam gina na nyanti mentimi ankokora na bi me free ha me ko ye no na say o ma fa bi sa me no wo pato no ma wo na nyame aso ye me o ma ye operation no me free ha ko ti ayi no ko bi pato mentimi ankokora na bi mpo ande no wantimi anko da na de ma ye no na eden ye de se kan pato ayi mo aseda ko da ye ba wiase pato nti u free ano edisansa wo ko akoyo bi apa no ne koto ye dan pato be 3 months die minya ti japade de no mfa dan pato dem mu ne ma ne fie o masi fie a wasi kura no de gusu kura tumi esi fisia kan na ye by bibia dem bibia woni dia de e pato mu no mema mienu ne tiri baba ma ne dia de so ko no nimi na kodin komo me dia sam ne ko dan ko se empo uno anko anya ho de nka ko den chefa de nkom fama no na mo no so kura pontina me de kaka ne bla no ensa enso no ohia me ka chem so be yi dan no ba kwakujai e de amakwala no ohia me a tiechiro ohia me no me e ko ho so ko ho ntokwa send say da was so ni ni asem bia bi adan no ni asem dan pa cho no na asa da mo so mabranyi san no ti akwara ne hia me ti na me ye say ne court ni me twa so nti asem no kroma mfre ana wan fa kokko pa mo friend register ne de ono last me friend no bi sam say ti omo maye omo ye san ko mbaka asem no efie islam maye o ma say de nam say da bi omo ma akwara ne pimpo omosia omontima nyahu bibia dan pacho mo ma ne hwe be sina ya kasa dan pacho nti ufi asin fosu na obetra kuma se ha dan pacho wanche na betra dan pacho me ana me obi jema doye na me be ha dan 8 million e wo medima nti aka bi kura esa me di sofie ni wura so de fie ni wura no ono so di Emmanuel ti aso wa consider me okay no mo biti no man be biti ese udi scan ko ha dan ko be na fa so didi dan pacho ne na edin ma me na me ton su by fridge na say se eden fridge ya say ko be na fa so didi
tampa cho di mi free na bi ha o ma na so bi ma do ya kakra na da den o ko free den da bi ha aduane Say malaria fever wadura ni nyadua Herbal Mixture frɛ 0270417669. Adin say Acho 47 na mnya no September. Enfi aduanan enso. Mesembusa okrom ne he. Acho me frɛ asenfosu. Aduanan mo yesai. Acho ne anu ye wotwe ne machiri ba na wu be 8 years ni. Ema say na mema say. Acho ema no ye ema me yenu na de aka ne ye ma. Wan so awo say. Acho ma wo insia ba we nko na gina. Ba ko insia. We nko na gina. What didn't you say? Acho 7 years. Bema. Acho ai. Oh, okay. Adwa be na your mommy. Acho na me pama de na be 83 ni me accident na we no so ne ye operation nti sese ya me ye ya na eha menti eno no me ja nti sue na me start say me ton no ekwan ho na enkoda ba ko nsia okay nyina say nyina de na so papa wo he Acho first one na be ma no wo Germany nti me ni say true nti enjina no ni me ntam etete Ena me beka we papa so no nsa no we no so pasa we na to so by nine na no so we ni gina ti ni 3 days e ya operation ni 3 days na ne papa no so di free me ankwasra na bi wo asenfosu we secondary school no mo de kura no nti oba ni pa cho han oh okay e ba cho what worry pa cho fitting ho de akran papa free me fa ba ma bi abi besina ye kasai o kasa nyina se o ti ne supo hino eno adan ta enye Kristo a sha me de du adin mame adin ta adin ne du ba bi a me hwa kwala ya ni ma de du ba bi na me buntom ye me se metna wiase ba me fa Bible na se me hwema na me ne to akura ya me se otia me tia simple na du ba bi a te sai na ta me je ono so ti da de mame ho chire me da ade o chire mu sai freja me de ton nsuo no ba ayewe asai moto na sai ti last week ni na me say me de ma de sra de ba ba to manum na kwale papa no sra blot ya sin ni say na esai ya na sai ya na senti pa ko be 2 months na betna asokwa Pentecost prayer camp ho edampon na those days mbe waiting ho nti me friend no ye say me metna ho timbedi ho be 7 months ni mo no me so mbe mo operation no obi eje me wo asante mampon nti ye mo operation wie no na me di fi ha ko fusu na kran papa to asene so na ye ba me ko na busuafo afa bibia ADB ni teachers credit union ni fancy snake bibi o ma makwala pimpo ti ne mu odin ma me ti ho no na eche me bontom yem na obi ye ma do ye be 8 million na me de be ye se me de pam aba ha to na me bontom yem ma hwe ne ya me wu agya kola no na me de be pe dan wo emedma ti pa cho ho na me ti a me de ba nti akra e fancy ye operation no kra no na ne so wa ne biale akra ma me ti pa cho masam no this day de mama pa to me nya do baby a de be di mpo no gale da de baby a de mama e motu na me na to aso 2 hours na hon kronkron nya na me ti do am si ha na da de mama eno ko asori ben Patrol, na me commented this na say I dem call House of Power. Na me dem ho akoshim. Di ekoso nyina wo bo sofa mane asori empany for munim. Dan patrol for so dey na omunim ba ha ndem me ba han be 1 year na me me. Onya nko asori bia. Ma start. Nti oba ne akoda ye oti enchen.
we na tosun sia ba we na o ka sure say we na adum agina na ne papa no ebra o free mu abusuafo fa bibia oyo ho de but o ma me kototo ne ma ye say na situation ni si akra na ya na asenti ono so ni ba na o ko 50 o ko 60 nti nyame adum na san ko so me na nka o de afrem abaye me ho ade nti me free ha mampon ha me ko na o ma fa bibia da bibia ma nya pipa ma kole ebra papa ne free mu no ne those days o ma me kototo ne ma be 20 million o yi ya nyine kototo ne ma e de yo ba ho ade bibia ma fa ma to mo se me eden na mo se Yesu na eden na me na ko mo pa me ayi me free ho che boni be no aye da omo tira honhom afam omo nkwa sole ba we papa nkwa na ne kwa sole nti sa na de ne koye dadi nti ono na wo ma mu nsia ba ko pe ne gina ya atwa ono no patro Germany ni de no de essay nti ono no de na nai ba we na gina ya nti ebra ka so mfa japade na sa me na nyankopon asio no owo patro abla japade no fa say am operation ni 3 days na papa ne di free mu wasinfosu intimate me na baby anam gina na nyanti ment me ankokora ne bi me free ha me ko ye no na say o ma fa bi sa me no wo patro no ma wo na nyame aso me o ma ye operation no me free ha ko ti ayi no ko bi patro ment me ankokora ne bi mpo ande no want me anko da na de ma ye no na de ye de se kan kan patro ayi mo aseda ko da ye ba wi ase patro nti u free ha no edisansa wo ko akoye bi apa no ene koto ye dan patro be 3 months die minya ti japade de no mfa dan patro dem mu ne ma ne fie o masi fie a wasi kura no de gusu kura to me esi fisia kan na ye by bibia dem bibia money dia de e patro mu no mema mienu na tiri baba ma na di ade wa ko na nimi na kodi nkomo me dia sam ne ko dan ko se mpo una nko anya ho ade nka ko da nche fa de nkom fama no na ma ono so kura mponti na me de kaka ne bla no ensa enso no ohia me ka tem so be yi dan no ba kwakujai e de amakwala no ohia me a tietro ohia me na ono me e ko ho so ko ho ntokwa seni sen da o so tese ni ni asem bia bi adan no ni asem dan pa cho no na ase da mo so mabrenyi san no nti akwara ne hia me ti na me yese ne court ni me twa so nti asem no kroma mfre ana wa mfa kokko pa mo friend register ne de ono last me friend no bi sam senti omo maye omo be yesen ko mbaka asem no efie islam maye o ma said na me se da bi omo ma akwara ne pimpo omosia omontima nya hu bibia dan patro mo ma ne hwe be sina ya kasa dan patro nti ufi asin fosu na obetra kuma se ha dan patro wanche na betra dan patro me ana me obi jema doye na me de ba ha dan 8 million e wo medima nti aka bi kura yesa me de sofie ni wura so de fie ni wura no ono so ni di Emmanuel ti so wa consider me okay no mo abiti no man be biti ese udi scan go ha dan kwa be na fa so didi dan patro na edin ma me na me ton su by fridge na sex live on Nyansa Fosa this on Nhyira 104.5 FM Ewiase Mu Nsem sunsun nsem wodi headquarters nsem dosopo ahimfie bi dia Wusu mampo kontonchi obo here kumanana wakasi brotu ba kwa me Gong jatani nie e ba cho part 2 no asem bia no odin yepa adini si odaim na so apia hunamu ye kasai nipa ne ho nto no obowura ha ne ho puse entu wa no oda na me ho kura so adwirime ni ma meka ho ma me nanim nyefe ono nso a ogene ho a enye eba ne sai ne ba ne sa obeka na konsem live Nhyira 104.5 FM YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM eno mwakwaba eja ati sai emu odende na so mo aneso no bia nti nka wate ya safo ni nyame so gilize ho betaw yo udin friend Monica Adamu adimfie sai no 27 woma me bacha amoya sai me woma miensa ma sai na mema sai baba be ma mienu be ma wayo ho de me bacha David oni na jai dia menene wo ya nkolande menene si ani menene wo na menene wo oh okay ukrom ne
Me free voter. And you know more saying? Nay, young crowns, a be free. Me no free. Oh, mammy, me pacha. Papa, way. Papa, voter ready. Say, Cassay. Me pacha. I do not know here. Na me ye Juma channel for. So, a dear Juma. Me ye Driane. You're not channel for. I will hang Galam's side. Me pacha there. I will timber. I will Hamidu. Mate, you might have to be assuming some idea with you. Me pacha, I'm mammy. What do you want to be? Eto de bia me kon otia na makotna. Ya kasa gu microphone. Ade. Makotna no. Osisi ya o ya ho. Onam nyina ya o ya. Mpacho ai. Abanisa ne banisa. Epacho me sum dai se obi mia me kon ensa no na edoso mi hu nipa kro na ni. Bani me hu so mo de ade bo miti. Me ne ka se mi ntimi mfa me ensa emfa miti so se. Timi bo piti sorry anajo no na what a word huni valley na mi san so die what a word huni na mi san so die se me wo aboduaba na ni pedi e chire nipa no mu de si de bonikum ene ni mu ne nsa nyina me sorry na me mu na me mfim timi nya me ho hwe na me de koda doctor san so sera ye tia ne ti o mu de me ba fin so sera me ho ntomi Asemesi ya che. Pacho debi. Adi sayin. Endi be 2 weeks. Ene wako chuma nsumbi. Wako di obi kunu. Me pacho debi. Wako kuntokwa. Me pacho debi. Wako di obi atem. Menkai. Onko na hote. Debi. One ho na tie. Be mana menene o. Bronim kakra na ase nti onka bronim. Be mana menene o. Menene net. Sesi ya kasai. Me pacho. Ase no esi na bosan. Ana jube 10 to 11 na omo bodance bi wo kro ni nti o no jame ho no. Klobeso. Efro Hamidu. Wo he. Search friend please. Mobo dance. Na yeden. Eno jame ho koi. Na me de som dae no. Ba ansa na no abre bi opie ma bibi bed si mi su dudru ba na me ka kire nse o kwa bonchi omrantem. Odini bio. Me de Monica dem. Monica. Bibi si usu dudru. Me pa cha. Tesa de yin. I say bibi ejina mu dudru mi ntimi nsori. Ade ko ne be si usu. Me pa cha. Ase oda na bibi be si usu no. Me pa cha. Se cement ehun se cement, se block ehun se we block, nipa ehun se nipa. Ohun se de yin. We de mi hu say nipa me mi hu say cement. Ewura omu. Ade na edru o me hu. Mintimi nkasa mi so mintimi nsori. Ti also sa da na edi se anokura na aniso mboa. Ane na nya dae. Na edi sense na dae no ba. Be na ochina ade mesum na ye. Wo ka kire okunu se bibia be sisu dudu aseme na wo ka kire wo. Wan ka he o ka kire mi se ya menka da no ntum ntem so ni wa. Anu anu no. Me fa try. Ewiase mu nsem doso. Inti oso sa da no se na abo na jo 10. Babo 10 ekobo level mu. Na unai. Mada. Na ade ko no be so kon. Me fa try. Nipa. Me hu say ensa no doso mba me hu ade kunani. Na me hu enso ombe jam mu no mo de ade abomiti. Omo di kan ade bo utrim. Dua na dade. Me hu ade kro. Na ensa doso ne so kon. Me fa try. Ensa be sen. Edoso ntimi nkyire. Odi woni hu nsa no. Na ade tu meni suba na emia me kom. Ensa ba ko pe ne so kon. Ni nyina. Nti hwa ensa do be sen. Be se ena na se. Mensa ho. Ana mu mia den. O tiam. Na me kike mu nso no min ndi se pie. Emma.
asɛm ne hu Abidjan potamo bisi sa opani bi okotwe asase ho manso ewo ne krom peno e beteni obeda na jobe se 12 oda de hu yanse nipa nsame no apie wenye dae wo nipa nsame no nipa bi anso so nipa nsame no sei na ekura Nhyira abeso ne ko na emia no nipa nsame no apie ekura Nhyira da tete ne ko na emia no otiatia mu ana oti petens an ko bo se ne so da che matori mum e manso ni krum wani bosumi no wi no munum jae no tinenso tini kakra na okachem sa na dwuno se na me hui papa no frim dia mo mpa se wei enkoye bia ye ka se hu na ye ya me ba chomiti na memu na se de omia me konso mi konso ya untimi njime ukon yo mdi ade ne boy nso e ntimi mfa me nsa nyese what hospital me ba try doctor I check you ewo forms no hase moja enna baby a welcome paibo me ba cho da bia ba sa me nko baby a me ko bo mama amane no se yemra unko sorry me ba cho se da me nko ade no ja sorry ko o kasa nyina se ensiso ohomete ensiso kura ezi kura dum no so this one na hopo o ka chire okun se na to na wahu oni menene ne dade onye hu bibia adan ntimi nchire ento wano da anse mo ni aka bi se ebia na mo ntida o mo ni pana ko hye ho se onye dan ye ni hye ho se epede na afrim ona kasa live on YouTube mo hwe no Facebook so mo hwe no ona tia o kasa yi o dentuma chire hu nyina o home kura nsi so ne mfe ne kon e dia babo ntrim so dade abo ntrim ni ba bia ne ya adini si o dai mapie hu na mu mo ka me ka chim sa brantie bi ono so sa wo so na krama ka no kama hura be ka ne yem ada chene krama nsin bobo ono so ani busu mienu ono so koi odi fo so ka bia chire sisi a ti Ewiase Mu Nsem sunsun so mo din headquarters aye ensem a aye ensem do so pu ahemfie ye ka no watie bi na mo jasa de san nyum kim nyum a sabe emfaso bi ani so anyum hunu ye ka cocaine ye ka tramol ye ka sabe marijuana ho asem ye ka nu ahodo sedi pa ho asem a pacho anyum fon so ka ho bi anyum fon basa ka ho bi sen koda no so ya mo ncheke de san ya mo nya owunyum tie na mo ntie Ewiase Mu Nsem na san emfa nya futuo ya hu ti asem bi na obesi am yem kwa Gong em ma ti abre hu abre emu spiritual attack physical ya na ni ho na spiritual attack na doso na Nyankopon ye fini nyina mo hema mi otie o kasa na nyumre so sunda ye na adi bibia si ni dudu adi na be si ni su modu o ka cheni kunu so o da atuprum da ya atuprum wada ensa pi de mo nsa be se nan di kan de ade ahwe ntrim aso no ka mo mia no not ya ohu de onye no hu nso so sabe ayaboda mo na adwe na ya sai ya ka ho so ne akodi nkomo Pastor Augustine Nana Agya our US Donald Trump krum was our ensem de bi mai ofiase fosu maami obeto kasa yese ehia no buruburu woni ne ba koda mfie nso mo ya komtino fifi nuane no o ensem de bi mai orize anya no o ahmo so yakodi nkomo na afi entoa sasem weso abani kesi nyame asomdwe nka nyame asomdwe nka mo nso yeda CPC FM wo ogie so Ewiase Mu Nsem so awon Nhyira 104.5 FM Ewiase Mu Nsem Agya santuma boso no odaruma anyumre enumre de boko na de di kan me yeda masepa juma pa moye in fact moya de pa o moya de papa nyame nkoso no Nhyira mo wate Nhyira mo pa ne mmara amunya na mo de yesa program nyame nkoso no Nhyira onso na number mi wa juma mu na metie mu program no aba sister bia ni kura film a ni kunu no mo ayane basa a sese di odi kura eden na akama kuma pa kama na mimi frasin fosu
ifrasin fusu ebi kura na bia obahume ifrasin fusu na me wo America na me wo na mpesa me bo na fridge no me ma na bi me di bia be si kura be 5 months ni me de to me ma me no anim grass o mo mpe obi no fa anya adwuma na nipa kro na fa de bi ebetem sa amena nyina me nya obi a enti me amema ye de sika mu na omo de address sister no enti nipa na so obeto bi ama no no ne na adwuma ye fo asa bi ebeto ama no no mo mo nto na mo se bi omo de sika no be ma no a start bi so ho obeto ya to drinks bi akansuo no ho aton no god ya aboa ne ba me friend asemo ho no na kina ya me de besika na mo de abre no kumase ko freezer kasie pa Pastor Augustin na aje nyagopon enshapa no ontu nkonem nyagopon ye akoma so apede nyina ema no problem aseba mo dia nyame dia mpo wa mama tumi aka ya tia ya be yamwa so mama fa me na kura be ha me kura me sira mama nyi obia dia mama me fa me dia na me fa me no why jo onyakopon shao basa tin kabium nyame ka ho bye bye on sambonie awase kura agume police amodia aje caveat family bi twam hamiensa ne ekosibu afo na fe yento ankomo so di for Joseph Mensa enso ofie ha ensem yenwie ne so bedago no so yesunsun se modern headquarters ensem dosopo ahemfie caveat yenko the Gong CD capsules, CD ointment. On a share, say, Mr. So when you CD capsules now, no more. Mount Quamuano, Edna Brand, and I feel Nipediano, just said to me, Puetia, who do in a pesa, a genuine Nipedian to so a CD capsules, and I make come for Dama. Yadiabek Sanka, you must say, we are seeing now, at Tinisio, Mr. Air COVID-19, Unya CD capsules, now no more. A Kutia, and the Basse, a pesa, genuine Nipedian cra, 8 me, as tena woni peduan tumi srawo nya CD capsules nanonom ya de bia hintani peduan bia anso betumi etu ase CD ointment honam ya nyina etu ase waposo na ya wokotodwem wankase wagya tumi so wa huntutu ani nyina no unya CD ointment na de sasra honam ya nyina ase betu wankase akoya adwumaden ba na ode massage unnan sore no osore waka na akọ onwuma so eye CD ointment etufo nyina mo hwi na mo nkoda ne Herbal Fredimens Colina KNG Herbal Apidank BT Royal Baseline Pharmacy Mr. Herbal Samdora and Afi Sam and Co. Mr. Enchemu bia travel so no afre eye CD Herbal Center penning for it was 0209 682836 0209 682836 Sanso so and Agbeve Hospital ya de bia intani peduan biada bohwine ko Agbeve Herbal Hospital say diabetes hypertension stomach ulcer typhoid ana wankasansansa na agini peduana boso prostate ni ya de nka nyina Mr. Agbeve Herbal Hospital na mekan for diamo ode Agbeve bam abedwa so etu nam ya nyina se wankase waposo se mpompo anansansa na agi nyina woni pedua na nyina no Agbeve bam na mekan for diamo Agbeve tonic wonu atu ntimi tibini wankase basa wonu mu toso afei moja ni afrisani ye woni pedua nkoko ena edunya Agbeve tonic na mekan for ediama sanso so enwo di mona soap and cream abedwa so unya samna digwa na kuni sasa the song nam kankan ase betu sanso so na nantema propro nyina betu ase mani pediana da so na afia kasenti nua ba nya semna bidwa na dinkunu asrasra mona soap mona cream nya bi Agbeve Herbal Hospital omunsa no ndo mabobo so de ama no ya de bia hinta bohwi na be atan kwamo ye ne kwamo hina himfie no na edian mu hwe sanso so na enkran ye sotium last stop etiremu bia trawe so no afre Agbeve Herbal Hospital penning for 0202 706 165 0202 706 165 the Gong dewa we are kono direct Mr. Emrani say number from 1 to 39 one kasa di ogidie wom no Mr. Shortcut ya benya sika bucho na de abo ataso Mr. ebia now de wo ababa akopɛ na ogidie wo ye friend show banker
eji henkro na yiba waba ne bope usika de wura mu no ye bo ho 20 times ena de ama ebia na ogidi akowura mamienu bim enu ye friend too short too direct enu so basa eji henkro yiba usika ne ye bo ho 40 times umpewe na apede ben na bebe na nya mamiensa ogidi ewom na eji henkro yiba the magic tray enu de usika no ye bo ho 400 times na opese usika de wura mu ye mo 5000 times ubeyi man 9 pe eji henkro usika bocho sanso na onya direct 5 anu de usika no ye bon 50,000 umpewe na apede ben timesrawo wo de fa phone no no wa dial *446# na afi wa kreke ubo se ensem no eyi basa mesrawo se brebre na one eye dewa for edin kita ho a usika eyebocho etimi de me kan dewa jemeso afa asete sanso so ena current state ventures omode Zahara Mr Zahara G capsules ena Zahara Man capsules abedwaso Mr Himpodu enfansa nanta etunya Zahara Mr now the Zahara G capsules kan ho a syphilis gonorrhea odepo candidiasis also nyine betu ase sanso so ena nam yade biada ya menua ba wanya obabu a wa otezen carbon influence basa sanso na subone su gugu ni nyina no unya Zahara Mr ne Zahara G capsules kabom na no ma se betu menua ba ma wankasa obema no yito nsem ho se ho nya akono ensansa na agya boso eye Zahara Mr Zahara G capsules sanso no ho keka wo pem e wo form menua ba ma se wankasa unya Zahara Man capsules eno no ma edo we mi ankasa ma so ma hwe ma gya tum se nyame ye nunum bi e basa wankasa no wantwa nkane aka wa mo akọ makra udidi peche ni nanso ho keka wo pem no e was edroni Zahara Man capsules Mr enchemu bi atawes no Africa Currency Ventures penning for 0246 348334 0246 348334 de Gong Medasi caveat probitan ko so hene na otene kano. All right, Odifo Joseph Mensah wa ancha makona so ye nemu yanko Dr. Mensah Herbal Clinic, Dr. Miracle, Dr. Wonder ni ni ba ko na Samen Redmem retentive memory powder numero 1 number 1 ewo jaso ye bia wotu ase ona so ye ba ku fi Gabon ba no da so se odi dance ye Dr. Mensah ni ashita ba bia na so enu adu opani kase makoba mejo so na umpom ti say obo ade adaro boy come free Dr. Mensah so ye ai Dr. Mensah Herbal Clinic me ka se bibia e koso na medencha kase free ho e de bre wona wotie Nhyira 104.5 enumre nyina Dr. Mensah Herbal Clinic de bia me ka say ke yetna se ya nke hia sen ke be kasa bibrebe kenu ane sen ke yetna se ya ne akata Dr. Mensah ukromu ho ndu yale a de fa yale nbe pie na so ye ne asore ne yeko nanso eya na ye ka asem we se titi obi ka titi obi kire eye no kwasem trodo achinie bia ni ho ene na brantie bi bisa me se na edi entina mosi abibiduro eye papa na hia benso na hia se ye no mabibiduro ene menka sanche nanso mede niama mienu egu nse Say dear Nhyira FM edit Say dear Nhyira FM edin yesi Ghana eni wiase afana ba bia eto wo boboano emfo ne ba bia wo yedin yebesi bia amane wo phone so ni hia ne so be test NF ako 8787 ye beto 15 pesos per udem ni ekoso bia yede be mane wo phone so si akodie mo nsem edwadie mo nsem anigidie mo nsem anani su bia no ye ne bro simpro kra Nhyira FM ewo day ati say emu odede na so mo so no bia nti nka wate ya safo ni nyame so jiri ze ho betaw yo udin Efrem Monica Adamu adin fie say no 27 wo ma me bacha amu ya say me wo ma miensa e ma say na me ma say baba be ma mienu be ma wa yo ho de e bacha David oni na jai dia menene wo ye nkola nde menene si ana menene wo na menene wo
Oh, okay. Ukrom ne. Me free voter. And you know mo yasan. Ne yen crons e bi free mu. Mienu free mu. O mami ni. Me pa chan. Papa wai. Papa o voter ready. Say kasai. Me pa chan. Adwuma be na wo ye. Na me ye adwuma ma chan afo. So Adi adwuma. Me ye aduane. Aduane ma chan afo. E wo hen galamsey side. Me pa che de. E wo timba. E wo Hamidu. Mate, you made at Ewiase Mu Nsem ya dia utie. Me fa cho am ma meti. O de wuntie bi. Eto de bi am ti me kon otia na makotina. Ya kasa gu microphone. Ade. Makotina no. Osisi ya o ya ho. Onam nyina ya o ya. Me fa cho. E ba ne se ne ba ne sa. E pa cho. Me som dai se. Obi mi a me kon ensa no na do so mi hu nipa kro na ni. Bani ame unso mu de ade bo miti. Me ne uka se mi ntimi mfa mensa emfa miti so se. Timi bo piti sorry anajo no na na mi san so dai. Dai na mi san so dai se me wo aboduaba. E na nipa di akire. Nipa no mu de si de bonikum ene ni mu ne nsa nyina. Me sorry na me mu na me mfim ntimi nya me ho hwe na me de koda doctor san so stra. E tia na ti o mu de me ba fin so stra. Me ho ntomi. Asemesi ya che. Pacho debi. Adisai. Endi be 2 weeks. Ene wako twima nsumbi. Wako di obi kunu. Me pacho debi. Wako kuntokwa. Me pacho debi. Wako di obi atem. Enkai. Onko na hote. Debi. Ono ho netie. Ema na menene o. Bronim kakra na ase enti onka bronim. Ema na menene o. Menene net. Sesi ya kasai. Me pacho. Asanu esi na bosai. Ana jube 10 to 11 na omo bo dance bi wo kro ni nti o no jame ho no. Klobeso. Efro Hamidu. Wo he. Search friend place. Mobo dance. Na yeden. Eno jame ho koi. Na me de som dae no. Ba ansa na no. Abre bi opie ma bibi bed si mi su dudru ba na me ka kire nse ya okwa bonchi omrantem. Odini bio. Me de Monica dam. Monica. Bibi si su dudru. Me pa cha. Tesa de yin. I say bibi ejina mu dudru mi ntimi nsori. Ade kon be si wo so. Me pa cha. Ase oda na bibi be si wo so no. Me pa cha. Se cement ehun se cement, se block ehun se we block, nipa ehun se nipa. Ohun ni se de yin. We de mi hu say nipa me mi hu say cement. Ewura omu. Ade na edru o me hu. Mintimi nkasa mi so mintimi nsori. Ti oso sa da na edi se enokura na aniso mboa. Ene na nya dae. Na edi se ansana dae no ba. Be na ochina ade mesum na ye. Wo ka kire wo kunu se bibia be sisu dududu aseme na wo ka kire wo. Wanka he o ka kire mi se ya menka da no ntum ntem so ni wa. Anu anu no. Me fa try. Ewiase Mu Nsem dozo. Inti oso sa da no se na abo na jo 10. Babo 10 ekobo level mu. Na unai. Mada. Na ade kono be so kon. Me pa try. Nipa. Me hu say ensa no dozo mba me hu ade kunani. Ya me hu enso ombe jam mu no mo de ade abomiti. Omo di kan ade bo utrim. Dua na dade. Me hu ade kro. Na ensa dozo ne so kon. Me pa try. Ensa be sen. Dozo ntimi nchire. Odi woni hu nsa no. Na ade tu meni subana emia mekom. Ensa ba ko pe ne so kon. Ni nyina. Nti hwa ensa do be sen. Be se ena na se. Mensa ho. Ana mu mia den. O tiatem.
na mekike mu nso no ndi ndi sɛ pie emma asɛm ne hu Abidjan potama bisi sa opani bi okotwe asase ho manso ɛwɔ ne krom pɛno ebeteni obeda na jo bɛ sɛ 12 ɔda de hu yansa nipa nsɛm no apie wenye dae wo na nipa nsɛm no nipa bi anso so nipa nsɛm no sei na ekura Nhyira abeso ne ko na emia no nipa nsɛm no apie ekura Nhyira eda te ne ko na emia no otiatia mu ana oti petens an ko bo se ne so de che watori mum e manso ni krum wani bosumi no wi e mum no mum jae no tinenso tini kakra na oka chem sa na dweno se na me hui papa no frim dia mom pa se wei enko yebia ye ka se hu na ye ya me ba chomiti na memu na se de omia me konso mi o konso ya untimi njimu kon e omdi ade ne boy no so e intimi family science what hospital me ba try doctor I check you wo forms no hase moja enna baby a welcome paibo me ba cho da bia ba sa me nko baby a me ko bo mama amane no se yemra oh sorry me ba cho se da me nko I don't know just sorry ko o kasa nyina se ensiso ohumete ensiso kura ezi kura dum no so this one na hopo o ka chire okun se na to na wahu oni menene ne dade onye hu bibia adan ntiminchere ento one order anse mo ni kan bi se o ebia na o monte da o mo ni pana ko hye ho se onye dan ye ni hye ho se epede na afrim on ekasa live on YouTube mo hwe no Facebook mo hwe no on etia o kasa yi o den tuma chire hu nyina o ho me kura nsi so ne mfe ne kon e dia ba bontim so ya dia bontim ni ba bia ne ya adini si o dai me pie hu na mu mo ka me ka chim sa brantie bi on so sa wo so na krama ka no kana hu ba ka ne yem na chene krama nsin bobo on so ani busu mienu on so koi odi fo so ka bia che sisi a ti Ewiase Mu Nsem ye sunsum so mu odin headquarters eye ensem a eye ensem do so pu ahemfie ye ka no tie bi na mo jasa de san nyum kim nyum a sabe ko bo se ne so de che watori mum e manso ni krum wani bosumi no wi e mum no mum jae no tinenso tini kakra na oka chem sa na dweno se na me hui papa no frim dia mom pa se wei enko yebia ye ka se hu na ye ya me ba chomiti na memu na se de omia me konso mi o konso ya untimi njimu kon e omdi ade ne boy no so e intimi family science what hospital me ba try doctor I check you wo forms no hase moja enna baby a welcome paibo me ba cho da bia ba sa me nko baby a me ko bo mama amane no se yemra oh sorry me ba cho se da me nko I don't know just sorry ko o kasa nyina se ensiso ohumete ensiso kura ezi kura dum no so this one na hopo o ka chire okun se na to na wahu oni menene ne dade onye hu bibia adan ntiminchere ento one order anse mo ni kan bi se o ebia na monte da o mo ni pana ko hye ho se onye dan ye ni hye ho se epede na afrim on ekasa live on YouTube mo hwe no Facebook mo hwe no on etia o kasa yi o den tuma chire hu nyina o ho me kura nsi so ne mfe ne kon e dia ba bontim so ya dia bontim ni ba bia ne ya adini si o dai me pie hu na mu mo ka me ka chim sa brantie bi on so sa wo so na krama ka no kana hu ba ka ne yem na chene krama nsin bobo on so ani busu mienu on so koi odi fo so ka bia che sisi a ti Ewiase Mu Nsem ye sunsum so mu odin headquarters eye ensem a eye ensem do so pu ahemfie ye ka no tie bi na mo jasa de san nyum kim nyum a sabe emfaso bi ani so anyum hu ye ka cocaine ye ka tramol ye ka sabe marijuana ho asem
ye kan nu ahodo se nipa ho asem a pacho enyomfo so ka ho bi enyomfo basa ka ho bi ehyen kwada no so ya mo ncheke de say ya munya owu nyum tie na mu ntie Ewiase Mu Nsem na sansa emfa nya futuo ye hu ti asem bi na obesia me kwa me Gong emo ma ti abre hu abre emu spiritual attack physical ya ni ho na spiritual attack na edoso na Nyankopon ye fi ni nyina mo hema me otie won kase na nyimre so sonda ye na adi bibia si ni dudu adi na be si ni so muodu okache ni kunu so o se o da to prim da ya sawe yara obindu twemre kan kwesa ntin ka baje fo mafamana manu ke chaba metan wasara madabum kro obako odabe adwe sawe oniyo odabe sigida abaje ano komo mianka na nyadua Herbal Mr. Ayado papa sede na bochire na yare ne kamin pofrim ni aya hu yare kra bofo ni ya omuhu ana mo yesa memra Africa na me ba Ghana te me ba yeso behu prophet ba na so ye o ma me Roma yare ni nyina koi na me yesa me sa koye adwuma mo hu pofrim na se yare ne sa e ba be bo me na me ba ye te me ba ye no na otwe ba ko pepe duro de ma me che se sugar ane it is a stroke ne yare na ko do bebre me kono ma adroni na otwe pepe me ba na che se atiko from cra che se nwa bra dwene nti ase so a che se mi hu dia me nka na mi hu dia me nti prophet there so tinen ka da bia wo bia tutumika ne bra na so ye na ojere fa hu dia be yo dia ba first na me do to your friend says edro no so no se me ma obere se ebre ni du abla eno kre but wo kwa na we ye o se na yale fo pe no na wo kwate da se wo ye nti na ma yale ni se na esiti na ase ntu nwie na ese ye tu ase but ono so kwa no so de ko chinchini kakra me ko chinchini mi sa ko ba bi card kra de bu base 60 kra mi sa ko din number bi bebre mi yi so sia dia dance still yale na anko nti wo ba ye 1 week ni no na o twe pepe wo ba ye ma sheda ma wasan ba be check your pressure na diabetes bi wa last day de ma won na de wo hu difference bebre swati bebre nti den na wo ka kire mo diabetes pressure then I will catch them. They may catch me more diabetes and pressure say. So much prophet Joseph means and can. A mutu tum the can 10 no swear. No Jennifer who dear by your modia. You, where dear, at your from Asumwa, Madame I say. Say dear, Nhyira FM Ewiase Mu Ghana Ewiase for neighbor bia to Bubuano and phone baby awo yedin besi bia manu phone so Nhyira so over test NF ako 8787 ye beto 15 pesos per udem ni ekosu bia yedbe manu phone so see akudie mu nsem edwadie mu nsem anigidie mu nsem ananisu bia no yede bro simpro kra Nhyira FM day. Say dear, Nhyira FM Ewiase Mu Ghana. Da me catch us say edue ofri trem beto badwesem a na onyira na emum otum pasa entiene so hia me opra so a jiwa home efri say ha anye si amamre ene amane ekoso Nhyira 104.5 FM yatune di amamre akwankyere enti onia sa ope akamfo amamre abakosam empaninsam nya tesem pa dia eheya ana so oba na nyina yi aku edigu awiem musomfo kwame agye ni mboate wo hia me kire ho a frame na wakọ tomaje oso me na brado so a me na pamfo etrase na yadwadwe epe amamre na pumase bre kai se eyekosia da bia enwumre nonsia ne fa ekosi nonso so kan ho a enima pi wo ho ma obetumi esua bi amamre kwankyere obetase nimde da me catch us say edue ofri trem beto badwesem a na onyira na Die meka che obi a otie ni bia se ya wo asem die
Omfa bebia sa prophet Joseph Mensa nyankopon ayi na maye ono wa ho no omfamra na me na ni daso ni ho biem sei me kura afa akire me pa aba sa watimi aka wa abla na duro kura ya nya ye kosto sheye say no kura kosto no hospital na sheye o enso 2 pounds no sheye no sanya no kura sa na asem no kan na abema enke ye kwaje hospital aduro no nya de senke betimi ama manyinsen enti da misro obi bia o tie me say ya wo asem de omfa bia sa prophet Joseph Mensa ho na wo ba nya me ba na koma so ade amano ma me we de da ase we de ahwefo contemporary na dance no approach ma me na tuo wow ni bi na beka enye se we de bia me enye obi na beka na fu na boho nti prophet Joseph Mensa no ntu futrongu ni peni me bible na afra na akwapa na kwafo eburo ni fita na de ma nti entwantro sa wo de awo problem ba na me kire sa awo no hwe ma me ha ne firi a mama akoma yiyim na ye wa wiye mu nti ana me kire wo sa me kire ma mi so onko me ma na dro debi eno kwa na ye me nwanwan Wabandi mwanyam ni stampa wapawari na wanya funa oba Nyami baba homi mami waweni na mpaya ni dada Wanampo Pretu fonsa mampu wari na drusuna Umra maji saimenom Na mumra maji sanu na mampu ampara na ayawa mwani Nananom Wamra maji saimenom Aya wa mwaenyo Agya wusi ja Gong Kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphone. Enyansa for us so live on Nhyira 104.5 FM Ewiase Mu Nsem. So modern headquarters Nsem dosopo ahimfie. Miri da jawusu mampo kontonchi obo ehia kumana na wakasi bretu ba kwa me Gong. Jatani caveat nkoso anyo ha. Sa ansuna amansa boafo akwasi boafo so ha reproducer na jita machi odifo Joseph Mensa ofia don reach the Facebook live ogoro enso eka bi maami asemi yamoni bebre watunya ne ho yira no bibi ya ye no ese hwe ne esu ano entisa boni besi sanse ye ho bi pen odifo Joseph Mensa mwakoba odifo na umpum nyame adom eda obode na se asemi enyo wonwa sanse wo hu bi ehu maami asemi de enya de bia efene first time aba nti odi bible no kwafo no ebedago no so mahwe efifie na se fia bonten. Okay. That's right. Mami udi ni design. Ache fem Monica demo. Akwapa no kwafo pese hu se Monica. Yale ye hanu no. Aso da som da na obi emia ne kon. Ye pese hu se na ehunhum mu ade. Emra mi se ni fanya ehunhum mu ade enko benkum ten. Okay. The goma na ehunhum mu ade. Ehunhum mu ade. Nti ye hwe se ebe yie ana se bia obi na aboni dua ana duro to. Okay. Ya pese hu se Monica de harmonica na ye be yie emra me senifa aduro to enko benkum ten. Okay. The goma ade ni ye be yie. Ai. The goma we de nya de bia ye den we de keto akora nyame ya adoma china ne ma me mfa na mla na me nyimfiri ne so e ma no ho atono odi fo ni so bi o nyi sunsun nikra ensem nikra wonyi bi nikra o the government hwese yetime mia o ko sunsun ade abot na ade chien wo da hotim keja the government ade akro ni se wo ye obi na wonji sunsun mu ade ndi a se unyi ni wa ablabo me ka asem bi maami bi na wo ye no ho a na maame no ni ba be ma na ne ba be ma okwa wale bi a na agu nti oba ni ntumi oba bi ntumi nyinsan ana ba ko nyinsan ye ofa ba ko no nyinsan nti ba me ne dada mu se ya akwa na nya be 6 months odada mu ani kunu ko night hun se ya ona ya mines nti ni kunu ko night oda de ohwan se ade bi a be da no so na num kan chese ma me na etomum oda mu ho ekwan ma me ne fa so odi pia bonti nyame nko ananim edan no wanda mu bie ma besi nne bibi wo baby the government mami asemi na make nyame yadom achina
ɔmo mfa ne mmla odi fo na wo ka ba ko bi so kyerɛn no so refi fa no twa na hu se bia sida on se de goma na npo de asiesie aba mi ba ko no tailor ni on ni kunu hia wale nti se mfa se na no mo ye wedding na mo ko ho ni moon no na ɔte sɛ obia ɔda na dwena no hu so obia bɔnetuo na ni te na mogya afili baabi atu nutuo no adechi anapa na nkosi ba 2 o'clock na ma me na wu enti na esi bibi wo baabi no wo kan obi tinche wase o bibia ni ho na mo de mo pesunsum sam dodo enye pɛ no na mom de edi ani hu ene de edi aso te no ena ma ye kan sa obi nyam se ya ma on na se kwafuo ma me ni twadua o widua ni se na se ma me hwe oyefunu no o hwe oyefunu ni se the government omukodu efomu na nyinsa na sei nyinsa ya di 4 months omukodu efomu pepe nyinsa na sei me hwe de oyefunu na duru eduana o wi no mu flip o mu nante ya kokodu efomu na moja tatatata bibi wo baabi the government bibi wo baabi ti se bia wo hu bi da na wo nti bi da man kasa ene ho ena se wo hu bibi da na che se wan kasa no abrabo no nyini wo bibi wo baabi nti na esi dan wi na the government ya de pono ato ano nti prophet Joseph Mensa nyame ya adom akina me wo your friends eyetimetim tabuom bola junction wa wo chisu se bibi hawo ana wutumi hu se me ankasa mabra ba me bo me nkomanim nipa bebre ne kɔbɔ mpaye se afi we die nyoma sesa ewo mu se covid by enso covid by bebre ne so toka bebre si adan covid aba man for advertisement iron rose covid anka so to bi eye so to bi eye de ntina wo ntobi nyame ya adom akina yesi nkunya ebia na adwuma wo ye nye wadwuma de bia prophet Joseph Mensa me ka me ntum futuro ngu ani omo aba me ho bia dodo na di adanse nti wo a wo pese wo bobra wo hu abra boso bla me nkire wadwuma ese wo ye ebia wo kwale wo pese wo hu se be ma na wale no eye wo kunu nyame ya adom akina wo ba sa de ni na wo behu nyame na meka o pese adwuma na wo ye no pese ohun se enwoma we ya mekofa beboa me o ba prophet Joseph Mensa mekire nyame ya adom akina me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 604122 0504 604122. The government am say ebisa ho. Patri nebe. Mate medaso di for Joseph Mensa na tenikano. Mastercard Foundation some in countries COVID-19 no coronavirus no pacho egosu die him to bia enye ahweye penifo ahodo egosu aye post motor me mba men se benya no dro ebia na ensaka bisukura na anye ye ne mo kan we faso abetimi de ho to so aka say yes betia boy ni ebusu ahoban Africa COVID-19 ho en se brano be ohuru yensa di ensu a etniko nyese ensu a de go de ohuru ya na ensu etniko di semina ohuru nsa kama no sanitize na fi washe nose mask baby a opia carbontin udu domu a na bedomu a montete montem kama na entity entem sa kon de betia ka say yes de ho to so a betia boy ni abusu nyina eho ban enti power ndi ekura wo Shannon says Ankai boy in Shawanzo 4.5 FM and a Mastercard Foundation and Akamumede Brewo to be Anya Ye. A drone was so about just a month for Gusua, Air Tonic Giddy, Archangel. A drone was so above for Dahon Ekran and Kante, or Tripa Dahon Barrier Etija, and it me a spiritual marriage, and also that Bonnie Basa, Archangel, and Nanten Kitisia Kokanimua who do and a spiritual marriage, and a spiritual attachment, Hawamo, Odana Sunwada, a several Juma Sika so Braboso, what they say, Bibia, the Finakwe, Bromodia Branch FM, also pay Archangel, Sunsum, a drone name pacho. Udugare Okada a two spiritual marriages and be an open Sibra Insha FM Oba Osha Ajay and answer Michael Benjamin to be no Jano Okada na Sunsum and no Dano Diabasa Basanina etu echa and also be 0547 714536 0547 714536 0547 714536 offer also pay Archangel and Alban Shafema also pay producer J and answer Michael number to Jano 0547 714536 and to say Agya
ye papa Ami Herbal mixture Dejati Enterprise na etu apetio say we etumi virus bia etumi yade bia kankane typhoid fever say wadum na to hwebi hunam ya na ye fro menstrual pain na man monum be ye fan saying Ami Herbal mixture want to yade ankasa menum ampa cho entumi sam yade virus bia na yade bia shro e fane Ami Herbal mixture etu apetem mia ahodo te fina ko na me kan fama oni baba kono nya basa bia na enkose onem nyoma me kan fo Ami Herbal mixture na ma wo Danny Herbal KNG Mroma Pidang Misty Jab Pharmacy my brother Chronos man Herbal bossy point na a saponso konongo on chikwa M19 room bed Danny Farmer and Vema House kejetia an opportunity bank ni jarimu pusa moye 0244242545 0244242545 and 0208172248 and 0322029770 Ami Herbal mixture adanse kan no kretrodo Ami Herbal mixture ahwode mensa ahwode de Ami Herbal mixture ahwode mensa jise one bobi gmote mini abesi kama Dawu Herbal Hospital Dawu the Honma Kodrei one a day Dawu 360 aba sebeke man member empemu say I am very boring sanse ahwodina sa adwenjina doso nto bia power na have current me pa cho brenye Dawu 360 aba fa 80 ko me fa 80 ka ho na munyina makom wo mpaso magrada aduda mobia amanyanko mo piafo as ramete to ba fa 60 ko me fa 60 ka ho mo wie obi anhye obi a 1-1 draw Dawu 360 ointment wachika se wachibramo kodje gogro kunami se kruchire amfere wase centrally jiba nantema propro kake jam pompo nyina etuasie kaka wure nyina bebo pa Dawu ointment na American farmer wo 360 no oba fra wonka hu bi o makwada no fo enko ho onso ni mfinu miensa 360 enko ho miamia hudo we na benya bie Misty Colina Danny Farmer Apidang Smart Herbal Bay Pharmacy asafu labor runabout and afi beto enobia no pharmacy bia Herbal shop udu also pe Dawu 360 capsules afi Dawu ultimate you do to reference 0241 244012 0241 244012 0201 681717 0201 681717 CC na dewum ne mrane eno Kennedy digital satellite the chassis air to any medibidi bronya new year nyina chassis sanse Kennedy why de pa we a crazy promo ampa me ankasa kwa me gongo me dago no so ya no matimi say a crazy a monyo a bodam kra and saying for the 55-inch smart Android TV and a 3000 and kaniska 30 million they say a 2499 no de ba ko asancho free amasa ko nyawe enfa ko ho de birada ko di tabletop fridge 549 double door 749 and afenima ho do be say rice cookers ceiling fan decoders fufu pounding machines laptops ahudo go bruja otoba ko de ba ko to so oto 10 no de 10 ato so Kennedy more piafo Kennedy first floor Family Plaza store number 21 22 and wakabum kakrakari di jumana so ye Patasi Main Street Adum House Police Depot branch ba ko so ho na fe new branch obi no e Enkra Weja Old Barrier traffic light junction hopper Kennedy numbers near 0207 653031 05 0207 653031 and after 0243 0747750 numbers na ya mo hwede ye emame and say a transmogrify Vema Plus Limited Prostamate capsules obagin soboko kwabani ejo so na nsa ya energy ye pa be no gina obi dan echi na obokedi nyumi echi sega picture esene ni echi ye pa ense Johnson e baye e flow ye pa e mum pa bio mum chichi bio ko ye flow kama oda onyo so basa me pa cho ni na e Prostamate capsules adaroma but e mum pa ya enka center for na bewo ohia Prostamate capsules ya de na tu ase X drive e drive kama de ko do jojo when be gina so payment is also pillar is waka chance da ho ansa no oda e be bo adwuma ye pa empo wan hwe ya wu ni ekosi wa be ko na pina no so X drive adaroma ya se afem fa concrete go Wusu
and Bema Nepie, Dan so, Sansepa Jaso Peme Afibo, Nuswa Jajania, X Drive capsules, Ziadia, now attention Libya Kama. Bet me, Ako Fedimens, Danny Herbal, Colinak, Misty Habme, Miamia Huduna Pharmacy Herbal Shop, Oka Budin, Neko Jibina Numbi, Nen Kenya, Naunsu and Nipa, 0244 370702, 0244 370702, Angel, Domino International, sorry, Odi for Joseph Mensa, Bonifita of Israel, ne friend, no purify, no sanctify, no, and the Bible Nensa for Mano, what transit Dagonos, no Debbie, man for him, Angel, protection oil, some 91, 23 Herbal Jasso, Ubia, Modia, no Kojibiwati, BCC Bibia, Busebi Honma, oh, Diabatiane, would you, I feel would you, eh? Ubreni, but you, na Jeffrey Busianum, Temtem, what him send some casum che. Empu se moja wa de be kansum pa ya de kwankro to ase ya frumu na to a be wa hina sa spiritual attack na ntwepa mu se gidigidi na ntontom ya de piepa mu na dan wa bre ohia angel protection oil some 91 and 23 control kwan se bi control kwan pa ope favor some 23 na menu e koto Nhyira FM checkpoint bi ho Germany Frankfurt Peter Osemensa US Virginia Rocks in ho London Mitcham CR4 North Lady Berry Street 91 9000 Ghent Isaac Yabote and so ho Ocha koshi odi for Joseph Mensa e wo etibetim tabum bola junction ocha otansa yadwuma tin ni kudie chewate wo hanyina wo so ano sere mo fa se otia emi ko hunhum ma pie hunamu no okọ no so ko obi oyadwuma edwoda na bnada na se ochini bna obesan aye adwuma enkran amasama stadium Jarvis ho obesan yadwuma yawada na memene da osinkoko trado afri ho ese oni trado odi for ze wo hin trado da so trado dem wa trado ba Kumas Accra your friends say Stadium Junction Jarvis or dem ni hobiem okay but Stadium Junction wa countryside countryside Hona enkra obehuno na fe nkoko Trado Salvation School ahonso eye kwesede bia odi for Joseph Mensa numbers ni 05544779959 05544779959 0504604122 Timalok home of quality and affordable fabrics and accessories. Kente Papa Hona Benyabie and Nocheno, Pastor GTB, your new style, Dumas, Binta, High Target, polished cotton, Femi Bafoma, your lace, your shoes, bags, near accessories, near a Timalaka. Oh, what are the 300 dikona? And the blue fears are more pia for more chedia. Timalak ekoye, miankasa, my anatomino, and my jatum na make come from a war. Timalak inside Bonsum, a Pentecost treatment pair, my alphabet, and our abrisacrum. We had my free a drada copy minida, and upon Sonifa, Cosi no Siena Timalak upon. And you may need 0249 013 177 0249 013 177. Franco, your home of quality phones and computers. Anatomy ni Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, Nafi, XTG. Ufono o chum the comic person. That is usually call banana the board house papa. Well, I'm so sad. Screen freezy. Ko Franco Kotobiwati, home of quality phones and computers. Your satellite TV, Zenith, Howard Nafi, Asano, Ningina Bionum, hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate memory card, card chargers, phone chargers, accessories, Esum Hobruja, Hopu, Achakanapaya, Koneko choose the quality ones. Branches Baku in Sianon, so anatomy near Adumba Ubaza, Ufanako, Ejaba House. YFM Cheho, Melcom Shadimu, Prudential Bank Shadimu, Q4 Clinic Shadimu, K Morocco Fianako, MTN Office, Kotadi Fianopa, Nonduko Savia no Mienu, Franco Emo Chedia T-shirt, Faye Paguso, Brunia Anyakitokra. Franco, I was 0245 316969, 0245 316969, 0560 684147, 0501 8602. India Spiritual Doctor. Also be Anthony Kanomra is a duna ayanam ayashi achakoda won't mean casa doesn't mean antie ayomu na se fuminato oda no dwonso enkoye ba ma keteketa ma boy gonoria sefres to asie na fi warim sem no asie no permission fail galam say for modigala cha mubeni omunye skapa wato nsam ntintin akono onyi gra on through yem love me alone oba no me bedon kwa ono obia enka hu de birada ahirima kokobin AD mu ne signboard ni pansa wiadamu pusa homa 0240 553682 0240 553682 0208
0208-297-825 0208-297-825 oyaduma yawada ifera memeda ena kwasi ada yemfa pa 3 ento aso Ewiase Mu Nsem so Agya mo akwaba na ho tisɛn yame adom yo me pa chawudin Dramani Azotuba Dramani me pa chawadi mfie sɛn di mfie aduasia nson ukrom ne he Garu Tempani edin ya na ya me dedo Garu Tempani awurade Garu buga ko hwe me kwa ko hwe Garu mati jina tiati ya me de ese me ko na me ko hwe ho Garu Tempani se me nyina wosrim e ba nyina wosrim ese bi ni santi me nyina wosrim pacho patri na e bai Yofuna umsebenzi madoda Hambani yofuna umsebenzi madoda Dabesita baba kozi ya makozi apa nikasi ya pacho waware Bajane ile mo yesai baako omunyina ya baako fabika hwe na ho de ntimi ho de nyanson ho de so de beka ho ya me adom that's ramete o ma yesai o me mienza e ma se na mema sai ba mienu be ma baako me da se juma di atu ni Ewiase Mu Nsem utie itie papa juma di ebo na se be di nsem hu nya to ne enko ayade akoyie papa ma o mansan nyina that's ramete na me ya from sai wa mumidi ne enko ne okay odidie me tise anokrafo ni die anokrafo baba anokrafo sa na me fa se mitino efem baba anokrafo okay say na sa dem say na mitino na me wi fini ya e de so wono adwendwe no ya doso ese kwa media sesa efem baba anokrafo ni nyina ye ese media sesa efem baba anokrafo Agya mo akwaba anyumrei ele anyumrei de boko emse papa se ne nyina o edidi pa ho no mo temse papa ye woti ho nse emse ne hu se bibi ahono ne nan na hu mo anu mo frɛ me himfie se hia me ko ya nsema mo de tuma ni mi se me na matuna duro ana me so metiwo nya medwuma no me ya nkosi ana me se sa na te de me baba beda mpanifo mo na ye nyina mpanifo na mo hwehwe mama se do sa do me so betumi aye sa na bi na se bi hu a na me so mbu atom yem nya me so a na ja me so hu so na ma hu ne kwanya me so me de me hu be fa so ene se ka guma ide abai boko ene nti na yanam papa yade yeso no ato na duro ayo kuro be so awo papa ase afram so asemi si da ben asemi si em se si be ene no twemiensa ni ba okro mo do so pa so nim pa ade na ese wonu ato na duro semene edu mo mboa me na metimi ahunni ni ba okro mo do so pa na ese wonu ato na duro aden ene ho de me kiremu a mentimi kiremu ko wie te agire mo boa me no mu metimi ahunni no kra wo mu na me de ho de sembe hunu eno a nipa okro mo do so pa mo do so me no na ti ben na ese wonu ato na duro ade na ese wo ho na me se mentimi enkire no ye o ka se meturo duro no de me susu me nya me mie na me no wabusa de ntia ese wo a chese me o me fra me ahimfere to mani mu se me na me ye no agire e be firi wonu se ne kwan ofa so hunu se me matu na me so ye mu wo me se metimi so eyi ano na metimi ye na me de o me fra me se ese matu no duro no me pese me kuno na me de me so kire ma dwan America na se wono baby okofa hunu se matu so no ubisa na se papa Agya yesi no odi sa abone no wa ko buza mse dentina mo se mia me de maye den wa buza
ampacha me ko ho na efra me bisa ehia ho no na yesi efre ana ya ka kire wo mo but wo mo nyimu nkire me se yesi kwa we su se ana nam so ma metu na duro no wo ya malam mpacha ane wo ya busa me ya busa wo ya busa ache na wo ya busa no nipa na ha oni free me de ahode me de nipa na ahode se ne wo mo me ni mu bi de be tia se metu na duro no wo je ne motia eso hono me so me ya bisa de wo na ya motia bi wo de alquran karim na ya nhwemu no me de nanam ko ya na ya adwuma nanam kwan ana de he bisa ti se de na musi no no agu che ka se gusi de betumi gusi de o ha Mu Nsem egu de se ni se woni e be fa so sisi ati betumi agu sisi ade se me de me nye ho mo ase me egu ana wo jase de na ofie me jara ofie yen ko pe bi mra na fagu ana he de enya adwuma e bisira ma na de yen ko pe se de mra na fagu bisira mo me yen ni hia ansa baba spirit o se na me kan kire o sasam si na wan take the right action na ko fa the wrong direction na ko create confusion no be ko station come on formation na si are ko fa constitution abo ya investigation no se onu akwase commotion Allah obeda prison baba spirit my guy game Pedward baba spirit se ne kan kire o ma musu na afi de obo ko aduma transe ne musa nzenti a wose onu wato duro no wonche mu nche ya obey yo yo obenya ma de bo afo bo modin afa kakatwa mu fa kakatwa mu na afi ye musa mami tin nche pe ye urade nyankopon ati amanfo ya idi ani amemfa Fosua Herbal enterprise emfamfamu ya de bia diagnose yifini pa so na ho adwunu se form tefi na agwe ho do wa Fosua hono ese ko koja yare hwe sanse hono yare no tu ase nyese wo brabra so ti fina ko hia Fosua ko bitesa koko be transmogrifa no koko man kanip ma baby na epra moja tu hia Fosua ko bites no si ya de na yefri honom ha be ma ntimi so na gina so peme yi koko ni na free wa na fe ma tipe gina so peme abramo nti ko se nshira Fosua Herbal mixture woni mo to bi na fe malaria na yefri honom uti payo on pose se moja Mu Nsem nyina basa se virus se de ni nyina na yefri honom na fe onsusu ho ato se for me watimi atibedi na onsu wo nipa entransema de emfa wonko wo oba fa fra wonka hu bi o ma akoda no fa onso enko ho ama specialize in sexual weakness ema o emra no stomach ulcer stroke na fe be ma wontimi nyina so wo brenie Fosua Herbal ewo Kumasi abuakwa macro na fe nkran mile 7 hona be Fosua Herbal na wakoje oyarehwe 0206 380067 0206380067 Fosua Herbal enterprise last stop na yarebia duana transmogrifano madika ka chose be mondia na baji archangel edu waso a etu spiritual marriage ase da e boni etu ase ne fe archangel straba for da ho ekran kanta watwen etija habiodisia no beji fa ko dware okrada enche na spiritual marriage nyina afiro so patoma mfreda da nyina obrani o adena ba ka kuma bi na asa wa mantema nkasa kwa megon wanyambi e fe archangel spiritual marriage to ase na fe da e boni so etu ase and also be free 0547 0547 714536 0547 714536 0547 714536 Metos do amakodu akontu Herbal center matugo akodu odia na ya akontu Herbal mixture wodum na to atwa bi stomach ulcer se ababu sane manko ye typhoid omodia sesi kama hepatitis there every 5 days non one bottle for 3 months and one we akontu Herbal care mixture so odepoa etiti mai gonorrhea syphilis de kan bia no akontu Herbal care mixture edo no nam ye majetum timi kan fama oni papa akontu Herbal co mixture koko mankania pusa wani yembum kru pramoja epacho hia akontu Herbal co mixture na koko tuase oni wisi twabi eba wontimi nyina so and mampo aprakope rheumatism ebi do akagina mu pa enu ye to apeti mi ahodo Kumasi Ghana afa na nyina akontu Herbal center na clinic o Kumasi Asafo labor runabout naka pharmaceutical naka fo wiaba o mi pacho ubrenie obia nshana nso yade abu ti nu aba no onam a eso nya bie ayeka fo wiase misem so timi nkopa bi ntentem and Naki man powerful blend of natural herbs
abɛɛfo kwan so dia transmogrify no ma onkom nyina ekosro ma hunsu dia fusani ye ma etimi gira so ekom ma bia wasan bia ugu eni mase ubrenie ohia naki man e ma stamina ma to America che paso America na mikan naki woman abanso esiesio formula no so medema wate to bia hye no so ma tinka kosro ba bi wasimi ni atinka uni atinka de onye nipa bomoni akoje naki woman nakamin e support blood pressure no mujadia fusani yepa nabita and also a powerful blend of natural herbs it mean diabetes pa balance sugar level no ma bia awie your hunam diem nako wa ka sabro so basa den swati na fe oyema siesi ho na jose from ma digestion ekoshi ko yepa akuma hihim na so asiesi no do atu mamodia enko Garrison Pharmacy na Costa Kajitia Lancer Chemist Samensa Baboase Danny Herbal Colinaka Miami Ahudo Pharmacy Bia Herbal Shop Udua Super Naki Man Naki Woman Nakapin Nabita Nafe Nako 0279586531 0279586531 House of Fire and Anointing Ministry International Odifo Elijah Boku or Common Jeffrey Stubati Timlim Wasamba Sasiso Alman Pontifari School Johnson Hoppe or Chancellor Council Jawadana Fe Kosiada upon our Chico Sino Minino Odifo Elijah Boku upon one Namye Washi Akoda Modesta Okaya one Ekenyanoma and Kosaba Kodan Munyakoponam so a year and Yoma Ahodio Udunasoya or Victory Oil Sa Victory Oil no Ebido Kanjamupa Sa Oil do fear and couldn't be or Sibonqua for Difo Elijah Poku 055 00 73395 055 00 73395 0240 967757 0240 967757 Babadi anekoji phone kama Itel Android phone ope a soft phone a stylish essentially affordable so kona ko GBA e pa chon baby Itel S16 series no obi Agya so you're on top of your game. Your phone basa bia na so you sure obodia neko Itel shop bia neko GB nebo no 399 pet. That's when your stylish phone kama pa na wonso wo nipa ko yusu phone basa bia Kevia for me na fe mi mo se ma me dintia o se papa yi na ato aduro mi musa no infam pem no play fa aqua beverages ena ede aqua blue mineral water bedwa so mesro ensu a chesemute afi ede wankasa on mo tu so nya abuju so pa na anom aqua blue mineral water we ni ensu a sesei ukodwa so bibie pe bia 20 mesro wankasa oto ensu so ye supermarket ana se wankasa no provision store na wo ye ugya kwa ho to ensu a ensu ne ba akopɛ aqua blue mineral water nya bi no nom nso wo do hye na ugina na opensu ato aqua blue mineral water open do so puatu a mesre frɛ 0559 698009 0559 698009 sanso ena Dominion Herbal powder enso abedwa so mesre o se unyansuo hye de cap ma na afi odi Dominion Herbal powder egum mesre o number akon anopa no number akon nwumre ebasa chese immune booster ebe mani pedua na gina brania ebe ku atia yade bia de basa yade bia ntimi ntrani peduam Dominion Herbal powder nya binonom na ekobasa stroke eno tonkwanta pai diabetes prostate chese hunam ya nyina siebetu sanso no achika se ne so ebo ho ban pa yade ben ne betumi atrani peduam mesraw coronavirus abesa nka wiem kra no ebasa wotumi ntrani peduam tinya bi na no Dominion Herbal powder Bora Herbal shop bia se opebi ato mesre na onsoso nkyeremu bi atrawe so 0209 949215 0209 949215 sanso ena sabre suo kwablasuje Agya sala ya sabre woye suo kwablasuje ponko se Yesu mu nsem nyina fa bedan se ya umawuo awaresem ana wankasa wo padwuma ena aye ni nyina no ukọ asuo nchen a ni titiawa no ahwe ohyebre adwuma no ukọ na chese wankasa nyama beto akwam na asiu yi a ni nyina no Agya sala osebra susu mu nsem biada mesro ya de no de anante ache wankasa watu dimi ya de wan hweye udu Agya on mo amiti ba kopɛ na ohu ba bi efire na afi nyama wo so odigu akwam nyina na so nya wasomdwie na Agya de agu akwam tumi sraw susu mu nsem biada
kɔ agona sama ya wo de wo yira na opa nkyeremu bia no afra Agya ankasa 0243 1345 35 0243 1345 35 na WhatsApp nini da bia da oka wo se entwro no wo twere no nkan wo abefiri krom abekan wo de fire voice na fi wa send the amano obotie ye ho anu ye de bebrel instant by force 0557 667510 0557 667510 na fi de gon ye bohwini akọ Suzy Herbal Center on the CB men capsules abedwas mini abemanya bi no ma wanka se bedu akagiremu ama wa ho keka no akonkan na fei enam yade bia mini abema watumi anya de unya CB men capsules mini abema ebetu ase de ama sanso so ena mini aba nso hia CB women capsules eno so oba mu atenka na ben paso agudie de eyanije nkwa anyesu obu onu achese odimpa so agbe sunku a wanka so ha bia wo wa infie ono mesro menu aba nya CB women capsules ne ntu ase emfama Nsebu mu ha nyina da unya CB women capsules a ebetu ase sanso ene ye wo CB malakio unya bi no malaria nyina betu ase oba wo se wankasa to hu se bibi ne namoyam nyame abodiem se bibia ne na fibroid ene ebo nkai unya CB malakio ebetu ase kama e di amasanso no di CB soap enso abedwa so enu so unya bi de sase ni pedua nani chese o ha bia woni pedua se ye nsansan ana honam yaw miti dupe na tuni nyina ase e di ama umpewe na apede ben besraw Suzy Herbal Center besraw ubohwi na oji nkyeremu na wakasa enu awodo ama bobosu nyina nkyeremu etrawe so no obetwi di ama upendo so po 0247 111671 0247 111671 besraw multimedia busia ya dimfinsha aduonu eye enum 25 years ye nyina edamase se da biada muni edika subom mumre yen ye koso ani adwumadi nso atom nkyene besraw multimedia busia ye nyina ye damase edamase a ensa Lawson Herbal Center namdu aduru besoko piem wa buakwa kena besraw ya sanyina ehwe na Lawson Herbal Clinic bohwine ko one de law care mixture abedwa so se gonorrhea syphilis ana oba wankasa wa ho keka wo de bebu nsa na fei ahye onyinse nyina no mesraw nyame abodiem no nsabuo no se de ka asesa na oyire no nyame sesa oyire ne mama no nti se base wo ha bia eye law care mixture na wo so no no sanso eno de delay man capsules enso so aba menu abema wankasa hunsu agene ntimi sho banyi se ni nyina unya delay man capsules ebe so no hunsu no so na ekrogen na afei watimi atutuo na afei atimi akumaboa sanso ena menu abema wankasa sisi yade enu nti kompemu ana obey odo anima efom eye delay man capsules sanso no de Lawson Herbal mixture so abedwa so a enu so nya binum a honam ya nyina ebetu ase sasabro ni nyina no ebetu ase de ama ntimi sew se ye koko ni nyina no Lawson Herbal mixture na wo se wonom bowura Herbal Center biada be so Lawson ronde atopeten etinya bi ebu akwa kena na asoye kese no wo etu yade bia hintani padua memfa chinchini eye ebu akwa kena Lawson Herbal Clinic na wo se okonkyeremu bia no afre won 0242 133 577 0242 133 577 Food Lover Special Fragrant Rice emua anunsu de kasen besaw obey fried rice ana jollof rice anwa mu na ono a e wo so nya mu na ba no de eye Food Lover Special Fragrant Rice and wo so ono a na afi mo fra ni nyina esa achese yenya ntete mu no kra na obi atafre ne nsa ni nyina nse emu no anunsu de edwa so mesra mu ba ko pass se ma ni nyina etoye Food Lover Special Fragrant Rice unya bi edi a wutu say yes wasachira mu mpa etudu dwaswa emo ba kope Food Lovers Special Fragrant Rice sesam na onsu se emo feelings ewom Alaska Star Enterprise mesraw say ya himfie say ya shop bi no abie babin shop FM stations awodo amutie ya mesramo so be ye decoration wo kama na fe chese wallpapers no chese nyema toto na kwamu a ni doso proper efi Alaska Star Enterprise na so ye ntimisraw we omo ye so distributor na chese Ghana nyina ubenya wallpaper padia Alaska Star Enterprise etinana no mahimfie se ye kon modern way
ya modernize bibia munkoto bi na mumfa mesiesie ho timesre ye mohwi ni enkohwe Alaska Star Enterprise ewe adum ye ne Boss FM edi anumhwe sanso ne ben eye Prudential Plaza etimesre ukodu enkranso so a ye Tiptoe Lane ye no ben Circle Mall echiremu bi atrawe su no afre 0554 114878 0554 114878 they go on the media ni Donima Steel Complex me so be bodanso amadano ejira brane ensuo to a enwunu sanso na nchanse no mpa obu onma chese ye din nchanse ne boso ne se ne kala eten bombafua Donima Steel Complex na make am for the amount say alloys governance pre-coated roofing sheet ene chese euro tiles nyina no ukọ no mu a ye betun aboa so nkokwan so be bodanso abefu kwan so amsrew Donima Steel Complex na ni gisem ne se ho ne ma free consultation nchanse do do be na abehia enuase na ade be boso enu ya nyu takuya nyu dama ni nyina ne se edu nchanse ne so a na ade ama Donima Steel Complex ni abeboso mesrew ye hwi o ekira kwan e wa asafo YF Junction ye be ye Ghana Revenue Authority o matena ho ekiremu bi atrawe so fre Donima Steel Complex mpanin for 0244 126 625 0244 126 625 the gone keke mi dase enu mu akoba ya eja ho ti sai bacho me ho ya na yo ye benisa e bacho udin bacho me de Aminatu mami Aminatu wodi mfie sai bacho ma de mfie duanan mami Aminatu ukun de na ye no nso oba ukra Mosep matententententen no de ura dem ha so na akotwa ma no so no ne kotwa mintimi hu fat aba no so yie pa ni se don rich betimi atwa aba na ekura ni kuna kire mu dia aba odi ura ha sentokwesi ansem besi dem ha pa una akotwa ma no bacho le no ne kotwa ai anese fro ne twa ma ne dua we de Mosep money bia do jato dane wo no odi ura faru ne bia ni nyina ye deba na ye okunu bacho yale jana ye no ne nana hono na ne nana hono ye no mia na mende na akwa doctor mpacho me wokosim bibusa papa ya nsa na mato amasem so mitimi busa me pacho ye nka se busa kosan e busa asem de na atu okunu no akyerem na kosan ko busa ye Aminatu adan papa me nka se busa kosan de na ye okunu oyale ne na ye ne ye oto yi ne puma ekura che Mosep puma mitio ne nine ho ne ye no mia na me de na akwato doctor mia na mete ne ho na we na o papa busiafo no ebi nso wo ho no e no mo afre o papa wosirim e ka kire ne se wo ba yale beebi a wo da no emu odin nti hwehwemu maye e la papa na kwa ne hwehwemu e no wa afre e no wa ka kire na busiafo ne se monko na monko busa me ba ne se beebi a wo tie no ono ne hwan e na anya akasakasa wo mu ho e ne ye bebusa no eya no kranso so ye te honom ye na papa nso na anya akasakasa no so ono na papa no se monsan ko busa ne biem so hwan e na akoyi adoa aguna fuom ne ya sa be busa no se mine nipa kora na wanya akasakasa no ono na akoyi adoa aguna fuom elo mo se na sa na tie dia mo mpempanyimfo na mo kan kire ne se me ba ne yade no ade na wokoyito honom no eno a ene ha me ba no ela we na omode ko ehimfie ena mpanyimfo ne koye na omo se ye koyi papa yi firu doctor mu akọ ena doctor fu so omo makwan emma omunyi papa ne hukọ ena sa na tie dia amode asam ne baaye no mumu hwan ena te hobia ohun adoa na oyiye na omo se ye de ye nte hobi na bad ono na yire nete ho ena sa na tie dia ye kofre na yire ayere aba na mbe freme na mse ye nokora ado ana dia me kohuni but efiri sa me kotena ho no e ko 20 years ni me hu bi sada me kohuni ya no papa we nso na me nete ben manji antena me ba wakura me be chiao ena me se be hwa ade ma me ena obae na o se ade we die ono ana aya ato ho na bat enye ne boneso na me se na sa na tie dia antwa ye me oba o ye bema na ukoya ade se e ba beto oba afuom a etwa ye
nti me ka sa na me de me break call ye na ono so ko ne baby ne na ansa ela o de beto me kuna ni me se on kan kire me se ade na wo ye to honom no ono ni fie ahohye wo ho nti opre ni fie ahohye me se mo se kuma no na Dorije ya chere mo no papa no kuma o de ba dem ha no mo hwe mo Facebook and YouTube no papa na o se nurse for no kutwa man no nurse for no minime bi mo kutwa adua na asun yi papa na ne tintin eche kuru ye yanto aso enti e ba sa no o ye friend no me friend na obehwe ya wo kan sa na 3 days obeka kire mi kunu se ono ne fi ahohye wo ho na ono de wo yi adua na ntenya ne bone so ti me kura me bia ma no asema me ka kire mi kunu se ene se ne fi ahohye dia wa pra ba be so ame adino o ye ne wo fum o ye ne me ma fuom wa pra ne hohye na ba be so ame na o kan sa wo kan de o so wa nka hwe ukunu kutia so ende sa o ba fuom ho na me de mintimi nkire na ne tenten na ne tietie nyina de ma sa adue we nyina enam so e ba ye ne se papa yo ba ye wasase a wote so me yeso agima mfie miensa o ba ye ya gi asase na ma me ne hwe wo hobie me nko hobie na sese asase a me do so a ono akoyi ado ana ato honom no na ye mbefu ene ya to mbe no me fie urade a na o se me yeso agima ena me yeso agima wa ye wo de awie wakofa wunwan edi abegu honom enwan ne sole a memeniama ne yawe ne mbati mi fa nwan ne ba ba chichiri mafuo mate ayeye mfa no konko ho ne nwan ko we fu ne kan wa asa eno ne nam so a edi we ni mi nyina ba ye no papa otie yi ya busa no oso ni ntia oso ne ko yesa de no e ba che ono so wafuo ne bi ana ono so wafuo wan ko na ono wafuo no be no wafuo me mafuo nti ukunu kutia so na eno de sa wo ba se fu ne wo dia meme de enya ukunu dia ba de na koka ukunai oba ho ntina mbusa so kutia so na ne mintime nkire se wo fu mo ko obi me ko na de na enya ne kunya ukunu se ade de se de ne moja no amre na etimiche no se wa na ba bia okoye na malam ho na komfo ho na meme nko ba bia na ho na ka se pepe ya de okoye na enya ukunu papa na ko he eno ohwehwe eno ofre ono ha ofiriserem ohwehwe diem eno de bitimi nkire oye malam minim oye dunsini eno de bitimi nkire na so ko hwe no he eno de bitimi nkire se ka obusa no sanse wo de hu so bo nyina bo pani otie yi se pa yine kasa me na me de so bo no na antwa yie na ho na se ona na pato mu busa ne se asem na ye kotena himfie no omo se me na me ko hwehwe mu mo ni ne ko ahimfie ho na ne ko ahimfie mi kura busiafo de mencha se ne se okoya de na wo fum ofum wo ko hobi wi anyo na de na wo kunu na ne na ko yesa aduro de che de de moja papa chance na inimre ochina be san to asem we so san se ne nsem ne do so pa na interviews ne enzo do so nti ochina be san to so me san mo ko ba pele demu aja so ho ye nyame adom me ho ye pele demu wo fu nti sa me wo mafu na me wo na fu na de na ukoyi musuo na akoyi ado a ho enye na fum na koyi ade no na de ko he aye kwai me kwa no me kase me na me twa me pacho kase go microphone me kase kwa no ukwen afum kwa so kwa so me yire na me ma aho na mo fa so kotwa obi se nsuo to ye na fum kwa so kwa so je na go ye me nam ana obi kira me saka se bi me na oba biti ne me na oba wo o sifi oba na me fa kwanya bi so me no mo bi no sesa me no mo ko fie ana wa o fa ne ba ko ye wo mu ana oba na san de oba no akwala no ehwo de na akoye no oba no peso san fa ko tukwa bi so ababiem ana ye yankopɔ da me ko na obi je se me nye sa sraka no enya sraka eyuo ene sawa homa sawa na ko gu ekwam ana ye se me ene mam ye fu da bi nya na fu kwai wo pa obi so obi a aminatu kwai adina nye ofu na so ofu ba fuom eye kwam na se mumra mehwe ne ba wotwa mfoni egu ho wotwa mfoni egu ho mentwa mfanyini adina kwam na se ofu mu eye mafuo enya kwam eye kwan a me nkoa me nam so a me ko mafuo ho me ba kwan de nkoa ntimfam se ma me nkyerɛ me no obi anto hie wo ho no nje se sa kwan de nkoa ntimfa so wo be do ho no kwan de oboto obi afa so bi me no obi ambo hie wo ho no
me nko me nam so a me koma fuom enti ukuru na wo bebo akura ukuru sa fasa kwan so bi fasa kwan no na wo bebo akura no na wo so wo fasa kwan ne ba me makura enya kwan a yetimpon kwan eye kwan a yetimpon kwan abusa no no nete honom no wo kwan a wo de kokurom ada na wanko yangu ho wo kwan a wo de ko kekete ada na wanko yangu ho wo kwan a wo de ko ablaya ada na wanko yangu ho me mafuom ho na wo ko yangu de okoye nhwemu no so okoye nhwemu no wai ende mi kunu papa oro won ha owo sirem ti o kire betumi afre no ai ne na makura wo ha omo na ma wo ha ana nam so mo pani na esa ai na na eden omo na ma wo ha na eden ye wo ha na wo se o ko afuom ha na bibitin no nti etin no kakra bi no na wo hu ne se wo ma na wai ene wo te wo ma na firi so wo ma ne ho na mo ma no Nguma na ase woman. Na ase woman. Some woman dey ofu. Adam ofu mo na woman go piu. Me ya ngom hanti sante no ne kan ya. Nti na aka woman. Nguma. Hello ti firi so. Oba ye wa ampa moa. Ena na ju. Bibia ti no ofum ho. Ai. Ya na ono aka so no wate free ho. Mama papa onya infection bi. Na ne ko che ado ogoye. Nyame na me de ko hye no. Yem fan koko o chebe to aso. Odi for Joseph Mensah mo akwa ba. Se papa ne ka sa me na me de hye no. Na me hunu de wo hwehwe. Am na tu ye de tam na ye adwuma mpacho. Me hunu de wo hwehwe. Am na tu ei. Nyame admo chebe to aso. Mate. Asem o kan die. Ma juna ke se ase ade no plan no aka so mdi force twen ye. Na e ha no. Odi for. Hwemu kakra. Hwemu kakra odi for. Hwemu kakra na se babo no kwa for na oba wanya adwuma nye. E so nya adwuma ye odi for. Openyin wudi ni di sen Ramani atotuba Ramani ena de oyale no so ya friend sen Rama akwapa no kwafo pese hu se mahama yale na ha no na ha no eye sunsum mu ade emra mi sen fanye sunsum ade enko bankum ten oh the woman Oliver enye sunsum mu ade o ni nan no ye hwe se papa yi ena eni onim na ye ne ya ne hu bia na so nim hu bi na so nim usu di ni design Dramani atotuba ya pese hu se Dramani oni mahama ne na ye ne ya no ono na ye ne sa emra mi se ni fanya ono enko benkum oh the goman papa ni nim ho hwe no ko fu na dia kotinwa bra fie ne pe do ye o se ma dia ni tie na ma so ma tenwo na firi ho hu pa o the woman and there na ho bia odwi na bodwe se ansan bi se o de blade ko dwiri mu ne ho anto no kra hu ya ma na bodwe ye ze yi no nyoma ho we papa man fan she dum ni adan Eba cho any time na ye djuma akina se monti ase akina beto aso akina opa we nya de bia me mehwe o manako we nya problem bia a mo betwe ho manso unse ekura ketuam ne de goma na de ba kwa ya na ye ekura ketuam asetena no sa ona onyonko te ona mo twe nyoma abasa ne sra aya na ekogensi mu a unse paso papai ne pa cho ye nkasa sa o amesra o okura Mose puma onzo papai wako afumu ade akotima osima so ma tie ni mafiri ho ti dagon nyame ya aduma prophet Joseph Mensah china de be hia watimatim tabuom bola junction aya na pana wa ya lebi ha diabetes pressure wa obema wu HIV hepatitis B awasam de dagon man en kumasi krom ne akra ya bonus cry awo de memenka oba bebie hye bia mekere wo de sade ne ye honhom ene haw ena wodi echinya enkwa akwapa no kwafo be kire wo ena mehwe ade mama me say prof ade ame de misu ye de ahye me kompai bo bia ye kase we me fa ha na we kase we no ena me oba ya wo se anye sunsu ampa so de me tu aduro sun ekọ prophet Joseph Mensah ye ka bibiduro a ye de sanyale a me oba me ho a wankasa bon se nduro eye adwuma bu ha de ne yale na echi na de bia ya meka no ohwe ne sika bia owo nti abrofunduro na onum abrofunduro kwati sa yale diabetes na pressure na onum abrofunduro last hour na stroke upe umpo sa na obehu eye diabetes ne ha no ampa ahwe nkuro betutu me yetwa onan ene papa bia ba me nchen yetwa ne nan diabetes nti Prophet Joseph Mensah, my telephone number is near 055 44 77 959 055
44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22 said the government Ewiase Mu Nsem the nyoma bi ba o obi ono ahwehwe nyoma m asam ato mo just aha na oba be confirm nti utumu se adwuma na amoye no adwuma kese nti wo bia bibi ha wo bia nyame ya adom akina timetim tabuom Bola Junction mentumi nka nyale beble na mum otisa wo yale wo de akina enko ususu so obi abodua wafu ahono na ase atata yemfiti praku ntwa edwan enkokɔ ene mponche dabi no ansa obeba Prophet Joseph Mensah menchen Kumasi ha timetim tabuom Bola Junction enkokɔ nso na wo a Trado Salvation School ho ene yewo Accra nso a Stadium Junction Amasama Stadium Junction Countryside Prophet Joseph Mensah protection oil Psalm 91 ni favor oil no oban chire fam ho abi wo ha edi dwuma pa na no maka mesi enche bia mesi be pegem afedie mesi beyie no wuntu mesi be pegem enche bia. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the government can certain to and top on go na growing from Accra. Meda CPOD for Joseph Mensah and Otiene kan nyame adoma ensema yentime wiene no ne nyina ochina yebeto aso edamu nyina se me nko Facebook nkocha Raj King every no Wusu ansa Arita Bonzi and afe Ajoba Ata ni panel dos yepa every no Wusu ansa Madika cha mayade konkonsa fon dos pa Lami Ibrahim nso ka hobi and afe wabio wana mudia himo ho na mabobo mdini and as DJ Clinton na ma antirenka menim samoni ya wokodi na ma antirenka amudoso ye papa nyagopo enhirabu nyina mi admo ho anti dina odina nyami admo china obeti odin edamu nyina se yanko ye CD Herbal Center na yanko dia pomdi hunkomo sima dunum na fe yenimu eninkra egusu aye pusu ahoma hello eno na mpom tisai me woyo onyankonkro adumunti me woye yeda obade na se nipa hodo abadwa so nyina afi waso ye CD Herbal Center de drua me pacho ne nu ahodo edi ahim nam so obia ho edi ye pa se na wo ka chamanfo etie wo Kumasi ene ne potem me pacho yo edi ka me tia